Naimbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ibagang manteg paiso, Jonas. May papanitian niya, mami. Nagsinubyan kayo ka din ken Eloisa. Nagkunaan niyo iti dayta. Anya ti kayat asawon, ti panagsarak yo. No ibagak asaan nan akayat. Gapu kada kayo. Anya, Gapu iti inaramid yu idi apanangid na dayumi. Saan na ko nakayat? nasayaat no kasta. Kat nilagan munik, ti pamaysam. Anyat inaramid mo. Tilang makunak, mami. Saan nyo apilitan atil mo nagtibanag ajak matil mo? Tanya nga rodita, ag-divorce kayo latakan ni Monique, nga oray no saan na kayat ni Eloisa, ti makisinubyan kan ka? Anyat mapasama kitibiyag mo. Saan da ko napagdanagan, mami? Makamu ako nitibiyag ko. Tilang makunak, iho. Isardeng mo nga idildil tabagim, itiday jay nga Eloisa, at di nakamat gayaman kayat. Kas iti nakunak. Bay andaklatan, mami. Amok mat tinasaya at kun saan para kanyak. Oh, No talaga di na kun kayat ni Eloisa. Awan maaramidag. Ngam agtali na udtulatan iti pusok ni Eloisa. Nakasagana ka nung tilugan niyo kung ni Dawal, madam. sige. Sikapay lang ti makamo dito balay ito niyang mapanak iti opisina dahi di agraraman na konsihal kano. Ni ka di Councilor Eloisa, madam? Wan, salangadik man. Anya? Diyak magustuhan ti panagsarak daken Jonas. Ayun, madam. Nasa ukanyak ni Dawal, nakita yu da Eloisa ken senyorito iti may sa restaurant. Wan, kat sana ka mamati timbaga ni Jonas, asaan na kayat ni Eloisa. Ti makisinubyan ken kwa na. Nyalagit din ni Dunya Candida. Nalabas mo't latiguranan ken Eloisa. No saan na akayat? Di baybayan na latan Kadni mo't Jonas. Agalaalan samat ti panunod na. Ti dakas na dayta. Dua babae ti mapukaw na. Ti pudnungay ayatan na. Adimatan mangayat ken kwa na. Ken ti saan nang ay ayatan. Nga mangay ayat magken kwa na. Jak nam namaan amasa nga ili kayo, Donya Candida. Anya ka diti may pay ko kata kayo? Nakalipat kansan, Apo Councilor. Anya ti kayat mo asawan? Ti ka di balance ko? Iti isublik kada kayo, Candida? Saan la dayta? Nalipatam titulagan asaan kayo ngagpakpakita. Ngam anyat inaramid yo. Awan ga po na di ka mabalinti agsubli, Donya Candida. Saan la ga dayta? Awan ti rumpa nga pagtangsit mo kanyak. Tano saan, aga po iti kwarta nga inten mikan ka, abayad ti panagayat mo kan Jonas, saan ka nakaadal? Dayta ka diti mayam dito Donya Candida? Ti mga pa kanya? Saan ka nga papaan, ibagbagaklaan ti pudno? Kanya ti kayat mo apagparangan ita? Iti pan nakisinarak mo kan ni Jonas. Kayat mo ngagsinubyan kayo, ha? Anya? Rayan niya pa itinagteng mo, wano nagunod mo ita. Sa anak pa'y lang o manugot, ada kayo ti agasawa iti anak ko. Maawatam? Saan to apulos? Uncle, saan ko nga amunoan niya talaga tirik na ni Insan Eloisa? No maminsan, masipsiputak ang maimay-mayan. Anya? Jak amunoan niya tiga po na. Ngam sipot di nagkita da ni Jonas, ken naggapo ni Donya Candida iti opisina na nagsasawan na. Ay, nagdakasan.
Saan mat kadi adya nagsasawan na kano? Ngam impet ng kano ni Doña Candida. Nga uray anya pa tinagtangan ni Insan. Saan na pala nga kayat ni Insan para kini Jonas? Kunamit la nagkwapo la unay ang ti anak na. Ilakasan na kumaa. Una yan ta ilakasan, Uncle. Sumag. Masurunak. Isuda pa ikat kumanti. Ay napaw. Ngam ko na ni Insan, apulos nga awanan iti plano kan panunot na makasinubyan kan Jonas, Uncle. Ay, saan ko abyangan daytan? Tabukod na arik na baraw. Awan mo't ngamin husto a panunot da dya, Jonas. Pasurot latta iti inana. Kan, di na impakita, di pa nang supling na kendon niya kandida. Sa balay, di bagbagana, iti aramid na. Uncle, Nalupoy, no talaga kumaadi na kayat ni Budek. Apay ang nagpasulisaw, ket idi ibagada nga agkasardan. Saan man laang ang nagkadkad. isupay, ah? No di ket talaga ang nalupoy alalakay. Kalpasan na. Ibaga na nga ay ayatin na ni Eloisa. Isuan na saya at mag, ta saan daan nagkatuluyan ken Eloisa. Muni, abak mo pa yan na talaga ti mga opisina diti opisina ni Insan Eloisa. Apay, saan mo kayat? Kayat ko iti kasta, kanayon ka makita. Kan mamingmingak ti kinapusak-sak mo. Anyan, sobrang day tapalabog lito, ha? Ibagbagak lang ti pudno. Naggasat ko nakmanan ni Jonas. Angam, langgong mat. Saan ta napagsaritaan day di amo ko? Saan ko nasayangan din pa ay ko kankwa na ngayat? Adi na inik ka ni tipatag. Well, matkat di Bilang ko lang napasa tinapalabas ni Jonas. Kat ulita pinaibagakan kan. Saan ako nagpalpalamay ti hayat kuno pang matag. Naklon kun, tinagbanakan ti ayat ko kankwana. Sa bagay, Adda na ibagakanyak ni Konsinor, iti panagsarak da. Kat sa palakan ko ma, kasardinganan ni Jonas. sapay kumaamunik. Kan nakita ka no pa ni Doña Candida. Well, narad. Sigurado. At tapon na nagkinaawatan man enda Jonas kan Councilor Eloisa. Ngam dakala dito ti kasta nga atap na no bilang. Amo, Monica. Naggasap at talaga ti ayatan. Ay, aday taka maninlito. Palpalok magam ti pusok. Podno ti bagbagak. Kumusta di ba nagsarita yo kan Councilor Eloisa, madam? Imparopak kan kuana. Nga urayan niya pa itinagunod na itan. San kulat tapaya kaya para kanit Jonas. Naku na kanyak ni senyorito. Asaan men akayat ni Eloisa? Anyate mo, ang mga noy bagbaga na lang mat data. Naitatisan ko nga mo. Ngam naliday ni Jonas anang ibaga kanya. Wen, madam. Katimbagakan ko na, asaan nagtangsi-tangsi. Tano saan nagapoy ti inted ni, kin ni Mayor Solomon, kan kwa na idi akwarta. Nga isot ginastos na anagadal, saan na nagtag, ti agdama posisyon na. Wan makiti. Ngam kasano daytan, madam. Agkagayaman matanda mo ni kan Eloisa. Katpatyak, ngawan maramidan ni Mayor Solomon iti daytan. May samot na jadang nga. Nakainagaw na iti ayat ni Jonas. Ita, gayam nakit din. Kita mangan. Numakitipon to pa kit din ni Eloisa kada Mayor Solomon. Anya ti kayat mo asawan daw. Nasitag man ang eleksyon, madam. Ang mga numakikadwa na Eloisa kada Mayor Solomon. Katnukas tati papasama. Dakal tinamnama ang mga baklata ni Eloisa. Kasta tinapanunot ti anak mo iti bunya, kumpadre Gonzalo. Wen, tangay aglas terma ko nita, ag kandidato kanumot ni Monek para konsyal.
Wen, kumpadre. Sige. Pagsaritaan tanto ano saya dayta. Sige. Bye. Oh, talaga ati sidido ti anak ko ako mandidato. Kat palugodak. Mabalin ba't? Ngay sunto ti sumukat kanya. Ngayon, ang mapabarong ti munisipyo. Ano pala iti ili? Kat nagdakal rin maklawa. Damag ko ang di kano Councilor Eloisa. Lakin proposal iti data. At inaprobaran di konseho municipal. Kanindawatan rin di pundo di Malacanang. Oray ka no ti merkado publiko. Masukatan kan mapalawa. Anyang matati makuna ni Donya Candidano Mamon na dagitoy panaglopos ti Ilya San Mariano. Ket kandunan ni Councilor Eloisa takin kakat. Siguradong aglibi man ang ready habakat. Anya kumaita dawal. Saadak nga interesado. San kayo ka di maragsakan? Taglupos si San Mariano, madam. Awan bibiyang ko, nga man ti pagpanagan na. Awan mat maganap ko dita. Sa bagay. Murag balin akakurapayam nga ili di San Mariano. Anya kumati, nasa kitabakrang nyo. Gusto ka dawal. Ket baknang kayo, met. Uray san kayo ngagbayang dito gusto apis. Anya kuma. Anya kin. Ken oray san kayo ang mga alit i business permit yo. Ket mabalin madlata sana yan. Dawal. Ngagbalin ko maapondo tili. No mga ala kayo mo iti business permit. Ket awan na tabibiyang yo. Rugyan na ka di manan dawal. Ha? Nakasal kayo, madam. Tagayim yun ni Mayor Solomon. Ngam kasi tinakunak. Inton saan ang iso ti Mayor? Maaramid yung tupay nga ta, tikas ta. San ko amamatan ni Mamam Jonas? Napan pinagsasawan mat jay tao piman. Saan na husto ti panagpampanunot ni Mami dawal? Naimbag, tahambal at damat ni Eloisa. No sa bali lang kat pinaulod na madam a pinaruan iti opisina na. Awan san lugar iti kaunggan na, ti agpakumbaba. Gapotabak nang, nangatula una iti pride na. May tugot na ayaday ta kinabaknang na inton matay dawal? May dugod na. Oh, kasano kuma? Apa-apa may di kwarta tilungon na. Anya, kinabagtit mo't dayta na. Nga mabalin di ka sa. So, sana gusto di ako nada. May tugot na aya ti kinabaknang na tayo tao abaknang inton matay nga ore ko sing. Bidon na ita, Jonas. Awan pa'y napuuta kakasta dawal. Nadapay dagiti ko nada mangipasurot da iti alahas si Janatay. Ikabil da iti loon na. Ngam, isumat ti takawon dagiti berkog. Yun lang. Baketan ni Mami. Kuma, agarami din itinasayaan. Di ore man kit di idonar na kadagiti nagduduma apas dek kaasi. Kuma, ngumawan. San na akaya tamaksayan di kinabaknang. Ngadakin ko na. San na sumardeng at papabaknang. Katidakas na dawal. Amang ano na sumok na pain agraman illegal apang wartaan. Haniya. Ibagam man tipod no dawal. Adda ka di illegal apang wartaan ni Mami. Awan amok, Jonas. Ngamin, kasla narigat apat yan. Ano dagiti lang agdamaan negosyo na ita, ti pamastrakan na. Saan anak kapapati? San ka di nga damat negosyo yoy, Amerika? Wan, Di dyan ang di pagtataudan, tidak duma kinabaknang yo. Sigurado ka iti dayta, Mr. O?
Oh, sige, good. Awan pare ko, titibayan. Nga masapol, awan sa bali ang makaambo, iti daytoy adilta. May parit nga agas dayta. Laglag ipam, adadag sentidusa, ti matiliwan iti kasta negosyo. Oh, sige, bye. Ay, dakal man na napirak, ti ako pakiti dayjay. Talaga asahan na malaptan, ti adadapay a panagbaknang ko. Siyakton ti kabaknaga, di ti dayto a lugar. Uray da Don Gonzalo ken Mayor Solomon. Sandak to na maartapan pay. Isuha na bilbilag akto ba den? Dalagang awan nga ron makartap ka na kayo, madam. Wan dawal. Gapu iti kinabaknang ko, maaramid ko ti anyaba da kayat ko. Iso nga iti sumaruno nga eleksyon, ag kandidato ton. Labanak da jay nga iloy sa iti anyaban atakam apagtarayan na. Kina mayor man, wano kina bisi mayor. Anya, isa na ni Don Gonzalo ti labanan niya. Saanen? Ni Eloisa? Ipakita ganugwa na dinak pala ang kabailaan na labanan. Sa bagay, napigsa ti damag nga iso kano ti katandam ni Bisi Mayor Gonzalo. Nga iso ti sumukat kan Mayor Solomon. Awan bibiyang ko iti dayta dawal. Uray tumaray a mayor ni Gonzalo. Tano siyak ti Bisi Mayor, nalakalaang ti panagbalin konto a mayor. Kasano, madam? Di, patayan ni Don Gonzalo. Tapos siya ti automatic ang mayor. Oh. Anya, kasta ti panggabi, madam? Wan! Kat no saan niyo akabalan ngay patungpal ti kayat ko? Manangdanak iti napagkala na hard killer. Ang mga ramid iti dayta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagparatak nga aglabas na kiti aldaw, papa. Nalpasan ti kabarbaro abalay ti ili. Waniha. Kat gaputan na aramid dayta under my administration. Siyag ti kang runaan amay daydayaw. Ngam saan mo't amay liba? Kagakat ni Councilor Eloisa. Wen, kastamutan ti kabarbaro Amerikado publiko. Manam na mamalpas sakbay ti eleksyon. Adun tinagapuanan ni Councilor Eloisa iti lasot tinakurang pay at talo atawen na panagtakam na. Amom ka din, waan niya tinapagsaritaan me kini kumpadre Gonzalo aninong mo. Anya dita, papa? Kasarita mi ti posible ang makabalubal ni ninong mo kas mayor. Tasanaan ngay tuloy ti banggap na. Umanunggot nga ta? Abay ka din na saan? Tagparang to nga ano po ni ninong mo iti kinamayor, iha. Oh, nagsayatan nga manugot lakit ni. Kan kasarita mi mat, ako mapengen ni Eloisa kada kami iti partido. Oh, mayat lakit di. Ang kandidato ni Eloisa, kas Bisi Mayor, kat ni ninong mo mat ti kinamayor. May saakto ka dagiti kandidato mat para konsihal, papa. Waniha, kasta ti aramidin tayo. Nga ba't na bukal minaplano iti partido? Anya mat dayta, papa. Oh, sikalang ti makamoy ti dayta. Ibagakin ka ngamsan mo nga ibagbaga iti oray as sino man. Inauguration gayam ti baraw a municipal hall with no balay ti ilay intun lunays baraw. Wan nga rod, Uncle. Kay eleksyon manan iti umay amayaw. Wan nga rod, Uncle. Napartak nga aglabas ti aldaw. Kunana ni insan mo nga Eloisa ama inaguraran met ti public market.
sakpay ti eleksyon. Nagdakkel dagita ang nagapuanan ni insan. Ta iso ti kang runaan nga akin gakat iti dayta angkel. Ket ibagbagada, kumandidato ka noon, abi si Mayor. Isumot ti ko na kanyak ni Monik angkel. Ta iso ti kayat da Mayor Solomon, ken si Mayor Gonzalo, ang makatandem natin na uday. Kasla makitkita kunti nga nga to da insan Eloisa ken insan Sheila angkel. Oh, ay oray siyak, kasla tagtagainap mat, makikita matan. Ken may sa, agkandidato mat ni Monik, kas konsehal. Ay, sigurado lakit day nga ag number 1 baraw. Nalawag kang kan ti amin, Moniki, ha? Mabalin ka di, ti kasta, papa. Wen. At damay ta da tiyempo para ti makungkon na a substitution ti candidate. Ngam, ilas minute tayo. Tapno saan ang makapagtignay dagiti kalaban. Oh, Lakay kamin kaninong mo iti politika. Ang moment ti mapaspasama, ken lakayan ni ninong mo. Kaya't mat dagiti anak na sumarden iti politika. Oh, kaya't naasawan papa. Ninto Eloisa ti kandidato ti partido tayo, kas mayor. Katsak to mati vice mayor. Ah, husto iha. Ikas ano, agkurang to ti line up tayo ti kinakonsyan. Bayabon, sana barikod na ita. Wow, nagpintas nga strategy. Natural. Anya ko matisir-sirbi ti kinabayag ko ni ti politika kunakmanan. No saan ko nga ramatan dagita at taktika. Kat nga ta doon niya kandida. Awan nga ta ti plano na kandidato, papa. Bayam lata. Katwag kandidato ni Eloisa para vice mayor. Katag kandidato mat ni Doña Candida. Ay sigurado akin na vice mayor matipagtarayan na. Kat inton aramiden tayo ti kunayo at taktika. Maulawan nating tingat aldaw. Wana, tada kayon to ti agbalo baliti na vice mayor ken Doña Candida. Kat nukastanto ti mapasamak, papa. Masigurado. Agbasawang dayjay. Kat abangan na agaramid tupay iti dakas. Pagtignayin mi matken kumpadre Gonzalo ti tao mi. Tapno saan ang makapagtignay ti dakas ni Doña Candida. Papa, Ganda kami di makamoy ti dayta iha. Awan rumbeng nga pagdanagam. Ay, Kasta man ti makitkita mi asenaryo angkel. ay, adadanag ka ulit daw. Ipalubos nga ta ni Doña Candida, adumtang itikasta apon daw ni Eloisa. Awan maaramidan na angkel. Amangan daw ag kandidato mat kas bisi mayor ni Doña Candida. Talabanan na ti kasinsinbaw. Ket di tamat nga agaramid dayjay abakat iti dakas. No agkaduan tundain san Eloisa ken da mayor. Nangruna no kadwada pay ni Monik. Saan dala kiti nga ipalubos nga adda dagiti saan anasaya ta mapasamak angkel. Ang nabilag ni Doña Candida baraw. Damag ko nga ado ti pasurot na. Adu mo ti tao ni Mayor Solomon angkel. Agraman kan di si Mayor Gonzalo. Ay, Angkel, italag tayo latan iti apo ti amin. Iso ti mang salwad kan insan Eloisa. awan parikot kanyak dawal. Ure ag suluak. Wano independent. Saan ko kasapulan ti kaduak? Madam, Wan ba't? Ada kwartak. Kano mga laki ti kaduak? Iso pa'y kay gasgastusak. agpaisoray ta madam. No kayat ko. Ado, tiba kikadwa kanyak. Gababo katilang kwartak. Tuwit lang tikit tabanda. Managing bubukod. Awan madam, awan madam. Ado kayo atao.
Iso ada kayo, tiyag tignay. No problem, madam. Ngam ti mangmangag may asayang gosang. Ni kanon samat konsyal Eloisa ti katandem ni Besi Mayor Gonzalo akas Vice Mayor na. Uray pa'y. Uray pa'y asino ti makatandem na kananya posisyon ti pagtarayan na kunak manendawal. Kaalaban naklata. Adado ti kwartak nga misuda. Sandak akabalan. Pagtignayag ti kinabak ng ko, uray anya pa muspusan. Tapos siya ti magabak kontra kan ni Eloisa. Nagpartak nga aglabas ti aldawan niya, Uncle. Ay, wen nga raw. Eleksyon manan. Pinagpipilan iti kandidatura intun bigat. Kalpasan na, mangrugin ti kampanya. Ay, nakasarita ka numuddan ni kasinsin mau. Ti sigod a kapartido na. Nawatan damag. Makikadwan kada Mayor Sulumaw. Ne, nagsaya atin. Nakunana nga awan sapayan ti patarayan da abi si Mayor da. Anya? Isumag ti kunada. Ta sigurado ka naw ang mga bakan ti kasinsin mau. Ne, unopposed nga rod abi si Mayor ni Insan. Ay sus, anya na nagsaya at adamag no kasta. Ay, wen nga raw. Ken adapay gayam tay ibagbagana nga award na amaala intun lunas. Wen, Uncle. Iso ti may sa kadagiti 10 outstanding councilor iti entero a probinsya. Awanan kasi nanudan, papa. Kuyo ganda kumainton bigat. Amang ipila iti kandidaturak para konsyal. Wani ha, saan ka ngagdanag? Sang kamay sa tayo amapan. At dapat sayang gusan. Tumaray ka nga si Mayor ni Doña Candida. Bayam lang, makigtot danto ko nakamanan. Talaga kalambaanan na ni Eloisa. Timo lang nga talaga tigura na kinkwana. Ngam na pananotin, papa. Awan matpaso ni Eloisa kankwana. Wan mat, Ngam ti amok dita. Agatap day jay. Nga daman ng relasyon at Jonas ka ni Eloisa. Gapoy ti panagsarak day ti day di Arabi. Apan nakakita da kankwana. ngam, iha, puno nga tangawan, amangan no ilimlimod dalangkin ka. Awanan, papa. Awan ti relasyon dan. Kat patya ka na po no ni Eloisa kadagit imbaga na kanya. Nasaya at no kasta. Nagsapata kanyak ni Eloisa. Nga awanan ti plano na makisinumlian ka ni Jonas. Nadismayaan namin pinsan ka ni Jonas. Nalpasan, madam. Nakapila kayo kat maurailangan amang rugi ti kampanya. Wan, katsubyam dagiti naayabak idi a kapitanis. Tagme-meeting kami. Wan, madam. Ikakida iti kalagatan basta suportaran dak. Kasari tayo ida, madam. Wan, katulitan. Awan parikot may papan iti gastusan. Nang runa, kat adaman endom te nga kargamento, apagliksaba kiti kalagatan. Nagipila kayo gayam ngagpaiso. Iti kandidatura yo kas Bisi Mayor, mami. Wan, iho. Kat kayat ko asuportaran dak. Imbisa da dyan nga Eloisa. Kita man. No sa dinot pagpatingan ti kon kunada akinalatak da. Talaga atim mo lang tigura yo kunkwana. Talaga? Katurayan niya't mapaspasabak, Jonas. Saan ko ngay palubos nga abakan nak? Tilang makunak, mami. Saan nyo kumaagandatan a pagaramidan iti dakas? Apay ka sa tikunab. Gapo, tamakalaban nyo iti kinabisi Mayor. At apon dalakit di, ada kayo ti agaramid no bilang. Di nakman pakpakaw na anabubuisitan. Mami, Amok teraramidat katim ako na. Uray gumastusak iti dakal. Basta mga bakak. Kat amok awan pulos panangabak kanyak day jaya mamirmiraot. kastapay lang ti ibagayo kunkwana. Wan!
At sana makapagpanakal kanya. Taarig na siya tinang padal kan kuana. Anya? Da kayo? Katuan, jay ginastos dadagadal kat naggapo kanya. Asino, dagiti demteng asa nga ili ni Madam Dawal. Dagiti kapitanes ti barangay. Limlima daw. Wen, dandan ni binaga kami na kapitan dito sa San Mariano. Ngumiso damat lang ti May. Kasta ka de? Kaya't ni Madam makidawan ti suportada king wana. Aywan. Ay, asino, di talaga ang makalaban ni Madam iti kinabisi mayo. Ti best friend mo. Anya? Ni Councilor Eloisa di makalaban na? Wen, Ay, sus. Talagamot ni Madam. wen to niyang timangken na talaga tigura na. Kas iti na ibagbagakon. Anya na una iti kinagura na kin Eloisa aya. Kat awan mat basol na napanunutan. Talaga mat ngawan. Ang mawan to niyang. Uray nga tabak ng amin ni Madam tibaknang na. Managkunakit saan nang abakan ni Councilor Eloisa iti kinabisi mayor. Nga ta? Wen, putem ti kuna. Kita malangin na. Nadaman mang suportaken kwa na kadagiti kapitan ti barangay. Kwarta talaling ti kayada. Kwarta ni Madam. Iya? Kenwais itan dagiti putante. Naggatang kamang iti butos. Awaten da. Ngamsan met lang asika ti butosan da. All is done, Papa. Wen, Riha. Nakitak mo ti Jenny Doña Candida. Sigon kan dawel, taisot kinasaritak. Impay-pay so ni Doña Candida tinagkandidato para vice mayor. Bayam lang. Tiyan muna akit ni Eloisa talaga ti makalaban na. Nga makigtutulangan no dandanin eleksyon. Tas siya gayam ti makalaban na. Wen, Riha. Kasi tinaybaga. Ag last minute tayo, ang mangipilay ti substitution candidate. Iti kinamayor kan vice mayor. Papa, Mamuan na tuman, naladawan tanalpasan ti deadline iti substitution. anyan pa matatiramidin na, Papa. Padanan tayo tinarugit nga dang na. Amok nga aramidin amin ni Dunya Candida nga uray kay papanan ti panagaramid na iti dakas. Nga uray kay papanan, ti panagbalin na kriminal. Kasta ka di, Papa? Hindi pa lang nga ibagbagak. Alsan mo na ingam-am mo ni Dunya Candida. Apay di yun linapdan, kat agkayam kayo matidi, Papa. Puno. Ngam sa anak ang makapagtukyad, taisot kadaklan ti may papaay akam pinfan ko. Naman nga ti katukad dahi ta, Papa. Ti panang kalubyo kadag iti illegal nga aramid na? Kasta ka di? Munig. Nakayawat lang tinang ibaga kanyak. Asaan ko pa'y unay kam mo ni Doña Candida? Kat da kayo di makamam mo. So, kaya't nasa wan. Ato ti amuyo, asaan na nasaya at nga aramid na. Ngayon, kinalkaluban niyo nga ta. Kasta ka di, Papa? No, ide ka duwan. Ngam naamiris ko. Ngawan maganap ko nagtultuloy latang at dakiti bilag ni Doña Candida. Papa, Kasi tinakunakin ka. Ramidak amin ita kabalak. Tapno na dalo sinagan ko. Nang runa iti administrasyon ko. Iti panagiksit ko iti dakam. kat no bilang. Nakasaka na kayo kadi ang mga ibutaktak ka nagsaksi kontra kadagiti madi nga aramid ni Doña Candida? Aniya. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo ngayon kami patangatang. Oh, Jack naman na madanon ko dito napintas ng incoming counselor Uy, unay mat dito na panangidaya mo kanyak, Sir Lito. Pudnumat, Madam Counselor. Mamati akto lang atakan kay ti ibagbagam na napintasan. Oh, pudnumat
Asino kumati mangibaga, asaan ka anapintas, kadisnugek. Anya, kumabil ka talaga, gapulang iti dayta. Wen, ibagam no asino ti mangibaga ti kasta. Ay na, Sarlito. Napudno ti kinunaman na pintasak, saan dak kuman nga inyula. Anya? Saan ka ti abot no ti kinunak? Napudno na pintasak, apayaro da din nakayat ni Jonas. Bay amon da abagtit. Anya, pagtit ko ng kinkwana. Ha? Sorry ha. Nagsawak mo ti Madi kontra iti labs mo. Uy, correction. No, idi wan. Ngam na ita, saanen. Anya? Wan. Sinayang ko lang, ti panagayat ko kankwana. Apay ang magkapumpungtak kayo, madam. Katampanaw laang, dagiti sa nga iliyaw. Asino kumati sana masuron, no maluksaw, kat nagado a kapitan, iti San Mariano, limlimakit din timbay. Ay, kasday ka di. Isugayam ti kinaluksaw yang. Awan maya tamang suporta kanyak. Kasta ka diti kaya tasawin, kat dayjay nga Eloisa, ti suportaran na. Siguro Oh, nga bakit da? Inton siya kun ti mayor. Saan ko apagbalik sa dagiti Mayor, kunayo, madam. Nay, kunak manok kinabisi mayor ti pagtarayan niyaw. Wan! Ngam saan ka na naunton tuyang? Abangan no si kati pagdasalan ti pungtot ko kat matong pa ka pa Sorry madam. Rumarak, ayan ni Dawal. At damot ita garahe, madam. Ibagam nga irwar na tilugan, tada papanan me. Sa dino ka diti babanan tayo, madam. Ije bodega, kasarita kayo amin. Kalpasan na, data timapan kadagiti amin na barangay hall, lagiti kapitan, adi may ije balay. Madam, Siya ka mismo ti dumanon kadakwata. nga mga kasanon, nagkadkadalat na amang suporta kada kayo. Agbabawi dan to, Kanya, nalpasan ti plano san kani. No syakton ti si mayor, likidaan tayo ni Don Gonzalo, no isuntok ti mga baka mayor. At asaw na ito, automatic asyak ti magsukat kan kwa na mayor, babaan ti succession. mamayat, madam. O sarik ti kwartak kunak man ang dawal. Katap na saan kayo, amay ramraman. Manang danak ka na tinapagla na hard killer, amang patay ito, kan ni Gonzalo. Palag ko na kangkel, awan rin mga pagdanagan, wano pagamkan tayo. Suportado da Mayor Solomon kan si Mayor Gonzalo ni Insan Eloisa. Ay, sapay la kumaa, barok. Tani Doña Candida, tikang ronaan, makalaban na. Bayan nyo laeng, Uncle. Ay, naimbag kuma, do, amo na ti lumaban iti patas dayjay. Uncle, Ay, makitambag, sinapasamak iday, saan kaday. ha? Inusan na ti kwartana, tapno matong palaang ti kayat na apanagsinad a Jonas ken Eloisa. Ay, hindi talang ti parikot, Uncle. Ang no agatang iti botos, makaamumat na nagiti butante, Kas iti nakunak, wise itan nagiti butante. Alaan da ngagpaiso ti kwartam, ngem saan asikat ibotos da, no saan da kakayat. Ay, saan laang aday tati pagdanagak baraok. Ay, kasanaw, do makapanudot pa iti dakdakas. Nagruna do umararos to, iti butaws, do maabak kunatay manlaang. Kas iti nakunak, Uncle, saan abaybay ang da Mayor Solomon ni Insan Eloisa? Adda na sa ukanyat ni Monique, talaga akayat dalaunay da Mayor Solomon nga agbalin abisi Mayor ni Insan Eloisa. Ay, kat nasaya at ano kasta barang. Kat adda kanong plano da, ngayon ton aggibusan ti panagtakam ni Don Gonzalo, ni Insan Eloisa ti Yendor Soda, Uncle. Nakadesign kayo gahaman iti tarpaulin, Monique. Awan, ada pang single, ada matay sibubukal a partito. Agpaaramid kayo kadi pa iti jingle yo? Ay, katuan ada nagaramid. Dagiti mo lang nagaramid iti para kada papa. Ora iti tarpaulin. Wan,
kat nagaduti donors ni Councilor Eloisa. Nakigtot kami nga rod. Nagro na kadagiti nagduduma a livelihood projects kan organization. Wan, dagijaya nagitay natultulungan tayo. Dagiti nagduduma pa nga organizations Dagiti tricyclean, dagiti organisasyon, dagiti farmers, dagiti mangalap, kanda duma pa Wan, kat oray siguro pagtignayan ni Doña Candidati Quartana? Saan na nga ba ka ni Councilor Eloisa? Di na alam mo Ang wise matkit din dagiti butante ita. Gusto ta kinunam. Ang adaman damagak. Anya ka diti panagkunam. Iti anya? Idi na pan nga eleksyon when no damo ni insan ti ag kandidato. Full support ni Jonas. Ita kandidato mati na. Sino nga tati suportaran na? Oh, wala niya. Suportaran na nga tape ni insan? Well, dahita tisan ko nga mo. Yung uray saan na suportaran ni Councilor Eloisa? Patsya ka mga baklata. Malaksid no at dadagdag bawas. Saan da maaramid day ka? Gapu ta ado ti kakadwa tayo nga agpapan kadagiti mamaestra. Kasano, madam? Ang yati pa nagkunayo ti maestra pa kapitan na nagkasalita tayo. Nariknak, marmaratam na yan nakisarsarita kanyak. Nakasarsarita ti may sa kagawad da, madam. Kat, anyat ko na. Die hard ka na pasorot ide ni Mayor Solomon ida. Ket ti partido dati suportaran da. Salbag, nga oray pamulmalak to iday ti kwarta. Saan da nga tangag baliw? Naitatisan ko nga mo. Kasi tinako naktawal. Dakal, ti maramidan ti kwarta iti panawon, ti kampanyawan na basingkawal. Uwan mat ka diya. Apay, panagkunam ka di, kat nangabak idi ni Mayor Solomon no saan kami naggatang iti botos. Madam. Kanadanayon na pangbutbutan. Katamo na niya't pamayan nyo. Anya, madam. Santo, basta iraman iti baluta nga yawat dagiti tao. Isok-sokyo iti bungang ati palto. Mawata mo, tikat kasawan, dawal. Anya ti banag ti panagpasurvey o kumpadre. Anya? Ato ti bagituron ken Eloisa nga agmayor kuma ta ubing bay ken adong ti nagapuanan na kas konsyal. Kasta ka ni kumpadre. Asan ka ngagdanag? Paset dayta ti plano tayo. Wen kumpadre. Agmulaga tulakit din ni Doña Candidano saan na ni Eloisa ti makalaban na di kinabisi mayor. No di kat ni Munik. Magkakatawag lang, kumpadre. Sige. Baliwan tanto ti agsarita. Bye. Talaga napigsa ni Eloisa. Kat ni Doña Candida. Awanton ti maramidan na. No ni Munik ti makalaban na iti kinabisi mayor. Dahita ti resulta ti pre-election survey, friend. Nagsayaan no kasta? Katamong kadi? Agpada ti kaya tasawan dagiti tao? Agparehas ka iti butos ka ni Ninong Gonzalo iti kinamayor. Kan si Kamot ti leading iti kinabisi mayor. Ken, si Kamot ti leading iti kinakonsehan. Ken, run away iti sumarsarunugan ka. Kaya't asawan ba ita? Binitibit na ti kinamayor pailaan ni Papa. Right, friend. Ken, dakkel ti isusurot mo. No, ada papapanan mi. Ta, mayam ammo ka kadakwada, asika ti anak ni Mayor. Ayan, awan panggap ko pa yun nga kandidato. Uwan nga, Rod. Awan natakdakamat mo kanya. Talagang awan plano kidi. Kadagiti langan, yamin, ag last term ni Papa. Iso na panunot kumot timang pada sa sumra kitik politika. Ket, sure win ka mat, Munik. Masiguradok da ita, friend. Sapay lang ko, mga friend. Kat pa-check, adon to di makigtot. Kang runaan ni Doña Candida. Wen nga, Rod.
Kat makita lata tinalaos ang kura na ka. Anya? Akasan dayta? Linabanan na ka iti kina Vice Mayor. Iso nga roda medyo alanganan nak, friend. Takal ti maaramidang ti kwarta na. Ipagpambanakal na dayta. Ket, panagkita na, magatang na amin abanag. Kastama ti tikarbangan dagiti botante, amang piling iti kayat da a leader. Wenno mangibagi kadakwada. Ay, basta. Ituloy tayo lata dagiti mga pagtutulakan nga ramidan tayo, friend. Kat itapay laang, ipagbagakon kan ka. Adon to ti makigtot. Nang ronagan ka. Anya? Wen, kang runaan ni Doña Candida. Ang mga naisunto-pay kit di. Ipaka-atakyan na. Muni. So, relax ka lang, friend. Uray po utam ti kinunak. Makigtot to ti si Bubukala San Mariano, iti saan danam namaan ang mapasama. Anyat malag ko na yun, madam. Nakita yun ti survey. Wan, ngaman niya kumano kasta ti resulta. Kasi tinakunak na wala. Pagtignayak ti kwarta. Sa bagay. Nakal di maramidan ti birak no panahon ti eleksyon. Bueno basing kawal, madam. Wan, kat no dihado aklata. Aramid ti baodi apamuspusan. Anya, madam. Idapan ni Eloisa. Anya. Anyam. No kasada ramay din nyo. Nakayo ti kang runaan na maatakap. Bayam, mga gatap dalan. Awan tumatlat banagan da. Tanadalos ti maiwayat. Nakay lata, madam. Anyam. Gaban niya. Saan mo kanya kanunungan ti plano? Ha? Dawal? Awan rumba nga pagdanagam, Councilor Eloisa, iha. Mayor, baknang ni Doña Candida. Katamo nga ramidan na amin nakabailan na. Tapno iso ti mga habak akas, busy Mayor. Agtalag ka kumakada kami. Ituloy yun lang tagkampanya. When, Mayor? Nga maganad kayo. Saan kayo ngagpagpakarabi? Mayor? Saan tayo lang nga mo dagiti dumda nga barikot wino aberya? Okay, maawatan kayo, Mayor. No bay kasta saan kayo magdanag tanot gwardyayo? Ato ti tao, nangruna ka dagiti pangangayan nyo iti meeting. Agyaman ako na ikisuportayo, Mayor. Awa, nanyaman na iya. Kaya't bilang kan kumpadre Gonzalo. Asang agtinag iti madagiti awan pa nang isakit na ti Ili San Mariano. Wen, Councilor, ibagakin ka. Surewin kan. Awan maramidan ni Doña Candida. Mayor? Itapay lang ibagbagakon king ka. Ato ti makigtot kadagiti masukat ngal daw. Anya? Ala. Tilang maudi nga ibagak. Relax ka lang, okay? O, sige. Bye. San lang mo nga miniloy siya ti talaga plano mi kan kumpadre Gonzalo. Kat patyek nga ora iso kat makigtot to. Adupay lang tisan nga mo dagiti kabarbaro a politiko nga estratehiya tapno abaken da dagiti kalaban da. Asa narasken nga garami diti kinadamsak. Awagang ni kumpadre Gonzalo. Ang dati na batag nga ibagakken ko na. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Day tatisan ko ang maawatan insan. Uray ni Monique. Kasdyan madlaan ti kunana. Basta, awan lakit di tidakas nga ramidan da. Bayan lata ita. Sa bagay mo't kit di insan. Ngam nikit di Doña Candida ti siputan tayo. Tama no niya kit di ti iwayat ng adang ng runak at ada resulta ti survey. Ama no niya kit di ti mapanunot ng ramidan kontraken ka. Nagkarimot kit di da mayor. A protektaran dak iti husto insan. Ay, nasayaan
Kan uray dagiti sigod nakikaduak a partido iti napalabas, siyak ti suportaran da insan. Bilibak nga rod, saan da pa yan nang ipatakder iti kandidato da? Para bisi mayor. Wen nga rod, tasyak la kanun ti suportaran da insan. Kan awan kalaban ni Bisi Mayor Gonzalo iti kinamayor. Wen adamot ngamin talaga kasta. Ada dagiti lugar nga awan kalaban dagiti daduma a kandidato iti kinamayor. Kas kada kinagobernador. Nangruna no napintas ti gapuanan da kadagiti panagtugaw da. Ay, uwan nga rod insan. Alakit, urayan tayo latan ha. Noon niya ti addang da Mayor Solomon insan. Uwan, ni nga ta Jonas, suportaran na kapay nga ta kat kandidato mo ten ti inana. Diya ka mo insan. Ngam nasaysaya at no sanen. Tapno awan ising-singir nanto kanya. Pagyamanan tayo latan. Ano, anya tinamnamaan da pagsayaatan tayo. Nang runakan ka, anak ka. Agtalagak matkiti kada Mayor Solomon. Nang runakat. Kadwa ni Monique, tatang. Ewan nasayaat no kasta. Sanak mat nga tanga irubo. Ngam, nubilang man kasta. Awanan mabalin ko, tang. Ay, uwan matkit di Sa bagay, sipod nagkadwa kami kan Monique. Nariknak nga awan panagin ko kunana. Nasayaat no kasta anak ko. Hanggang ni Doña Candida. Aging gaita. Saan pa'y anapunas tigura na ka? Iso nga rod nga uray na sakit man kanyak, tinay. Panagsinami ka ni Jonas. Ikarigatak laangan nga awatan. Asaan ada kami tinaikari di tunggal maysa, tatang. Anak. Jakilibak, tao aklaan nga adaan rik na amasaktan. Ngam, numaminsan, naskan mat ti panagsakripisyo para iti panagulimat ti sabali. Kasano nga ita, senyorito? Sino nga iti suportaram kadamadam kan Eloisa? Ha? Ang natural, ni madam Nakaikad nga konton niyang. Anya? Mapanaklangan ni Amerika. Anya? Awan suportar kadakwada. Tapno awan pakabasulak. Senyorito. Awanak inton elections. Mabalin nga agsubliak tulangan numalpas. Ha? Ang sakbaya pumanawag. Kaya't ko akasarita pa'y maminsan ni Eloisa. Kaasimot ni Jonas. Awan pulos waya-wayana. Anya di ko nana. Kasarita na pa'y maminsan ni Eloisa sakbay apumanaw. Anya kumapay di bagana. Nimot madak. Kasla di na anak ni Jonas. Di na pa'y lapapusuyan ni Jonas amang surot mo iti pakaragsakan na. Nagasat kiti na nasingpet ni Jonas. Saan akas kadagiti daddo mga anak? Ano saan mo amay ti kayat da? Kat aglo ko wino agrebelde da. Ang daawag ko. Nimot kayam Eloisa. Ay sus, nakalagip man tigayam ko. Hello, Counselor! Agyaman na, tanalagip na nga inawagan. Apay, saan mo ka di akayaton yan? Ay, kayat ko Apay kit din asaan. Maragsakan naklaunay, pauray. Nakangat-ngato kat di naklata nalipatan. Oh, apay kiti na malipatan ka. Saan to apulos ton yan? Uray ko naman ang aton di ayan ko. Nakabadir ka pa'y laeng iti daga. Wow, ha? Kaya't ka lang nga kumustaan.
Tadyak kaya't ngay pagkaman nakalipat akon. Saan mat? Maawata. Tamok nga adot pakakumikumam, apo kong si Hala. Anyan? Eloy salatan. Anya kita konsehala ditan? Isumat. Ay, katsi ka. Kumusta matan? Ano? Talaga nalauslat na tigura ni Madam Ken ka. Anya? Di parang laban na kan ka iti kinabisi mayor ti pamanat na. Bay amlatan to niyang. Karbon yun na data. Tauray asino, basta butante, kan kwalipikado, mabalin na lata ti ag kandidato. Wen, nung nakadidilaw ag gura na kan ka, iso nga inarabid na ti kasday. Kas na kunak to niyang, bay amlatan. Awan pre, uray kasanot kinabak ng nano saan da kayat. Awan maramidan na. Walang kiti ah. O sige, tulyang ha, baliwan tantumanan. Ayun Wen kaya, kumusta mo to ni Mr. Mercado? Mr. Mercado. Jonas, di kaya ko sa wen. Amok pa yan no ayan na. Simrap itay iti kwarto na. Nakalidlitay tilangana. Kasta ka di. Ngam na kunana kanyak. Mapan kanulaangan iti Amerika. Ngam sakbay amapan. Kasarita na kapay. Anya? Taapay manen. Anya man ang tibagana. Kat nalpasan nga imbaga. Adi na kung reribukan pa'y. Saan po nga mo Sige, tot niyan. Bayam lang ni Jonas. Ken, sorry talaga Noowanan panggap ko ang makisindubian ken ko Sige, tot niyan. Bye! Bye! Kaasimat ni Jonas siya talaga. Itay. Amok ang apudno ni Eloy sa itimbagana. Saanan ang makisinublan pa'y kini Jonas? Sino di kinasaritam? Tauray lang ang pasiltang ay kay tinaunet, friend? Nito niyang, friend. Nalagip ko lang na kumustaan. Kat, anda na ibaga na kanya, kadyak magustuhan. Oh, apay! Anya ka di dayjay? May panggap ka di kendo niya kandida? Saan? Ni kano Jonas. Mapanidya Amerika ngam. Kasarin na kanupay nga muna. Kanya? Talaga di makawawat. Imbagak lang nga rude na di nakriribukan na. Alipatan ako na maminpinsan. Ay, day tatirigat na ti tao, adi makaawawat. Ngunit, awanan rumbang nga pagsaritaan mi. Saan ko nasawan? Kasta? Jakilipak, araramidak ti amin nakabailag. Amang tip-tipal iti gura kan sakit tinakam ko. Anagumok iti barukong ko. So ano mabalin? Saan ko nakayat ang makasamo? Well, mabalin mo tadi mong sangwan. When friend, amangan no makaisawang aklaan iti pakasakitan tinakam na. Ken rumtab ti sugat iti barukong ko. When, nalipat akong ti amin kada kami. Inkarigatak tinag-move on. Ngam, adamot bita adi, mamingga amang reng-reng-reng, mangriribok kanya. At dagan ka magandang iti dayta, friend. No saan mo na kaya takasarita? Awan mabalin na. Salbag! Saan ko magustuhan tinagbibitikan tayo? Madam. Akasam, awan pa isang apulong ay may. Ay, ato na panunod ko, madam. Anya dayta? No, at pagmitingan tayo. Ipagkatay mo at damakan. At apay nakasubot ngayon Anya? Hun, madam. San ba't nga tama ko na pagkatang iti botos na yay? Winumang tayo iti merinda. Awan pare ko, titi dayta. Sige, kasta ti aramidan tayo. Agbalon tayo ti adamakbakan. Kita man nagpaiso? No, awan to pa'y lati umay. Ken, kadagiti waras saya pulyitos yo. Aday sigpit tayo at talo ti ulo na.
Paggatang iti butos na ito. Asan madam, da kami ti makam mo. Oo, sige, sige. Kisiman mi adagos, dagiti pangyawatan mi, nga ipulsada at dagos. Dahito tinapagsaritaan mi kan kumbate Gonzalo ang ninong mo, iha. Nasayat no kasta, papa? Masapol nga dalat tamat ispya tayo iti grupo ni Doña Candida. Nangruna ka, tiyan mo na, ni Councilor Eloy sa talaga ti makalaban na iti kinabisi, Mayor. Wen, iha. Sige, papa. Ay, kaya't kung tiyagin na napanugak. Sige, wagag ni ninong mo. Tamang bilin iti para si tayo kadagiti meeting ni Doña Candida. Ay, anya nga ro ti plano ita, anak. No siyak, nasaysaya at matlaang no kasaritam ni Jonas. Tata, kinasarita kon. Imbagak kan ko na. Sardengan na kon aring-ringen. Ngam natangkan mati ulo na. Eh, Sige. Kasari. Ngam maudin at talaga dahito agon taway. nalabit. Talaga nga ay ayatan na ka. Uray pa'y tatang. Talaga adya kon kayat ti makisinubyan ken ko na. Adwa rason, tang. Kang runaan ti saan. Apa nangayat. Bueno, saan. Apa naggusto ti inana kanya. Ay, Maikadwa. Awan namnamak itikas jay atao, tatang. Nalupoy. Di na matakdiran ti Karina. anya. Nupod nungay ayaten nak kunakmanan. Uray anya kumati mapaspasamak, tang. Saan ang nagpasulisog kan ni Monique? Idi addada pa'y ijay Amerika. Bitan, narigat nagmay saka. Insan, kano kayat na ti makisarita ken ka, ibagam nga umay dito'y balayo, kat dito'y kayo magsarita. Mabalin mat. Panahon ti kampanya, delikado no agsinara kayo itirwar. Ang mga nota, mang pasisiim kan ka, ay saan tayo langam mo? Sa bagay, insan nasaysayat ti agsakbay. Ang mga no, adda taon ni Doña Candida amang sisiimuin no mang palpaliiw kan ka. Adda kalintigam, insan Sheila. No makita na kayo itiruar, nalakadala ang timangiwayat iti dakas. Sige, panunutok pa insan. Ad-adda ang masurunak kenkwana. Kapu iti kinatagulit na. Kasta din ako na kanyak ni Eloy sa papa. Saan ka nasardingan ni Jonas ni Eloy sa arang-ring-ringan? Kasta ka di? Iso pwede mang banog kan kwa na. Ala, saan ka ngagdanag? Siya kundi makamoy ti data. Nunas ka na balagag ni Jonas sa ramidak. Anya? Da kayo ti mang balaag kan kwa na? Saan? Adabilin ka mang balagan ko na. Sige. Nakati magam mo, ngam ko ma. Sana may ramraman ni Eloisa. Wen, saan ka ngagdanag? Siya kundi makam mo. Anya ti kunam, senyorito? Pasyaram ni Eloisa, iti palayda? Well, kaya't ko makasarita sakbaya pumanawag. Anya? Maudin da ito'y. No talaga adinan kaya't ni makasinublan kanya. Talaga kanwa saanan, senyorito. Dahil tati kunana kanya. Basol amin ni mami da ito'y. Saan ko nga mo? No anya launay ti kagura na kin Eloisa. Ipakita na lata. Babaon iti pananglaban na itik ka na busy, Mayor. Amo ka day tati may sa arason no apay adinan kaya ti makisinubyan kan ka ni Councilor Eloisa. Ti saan apanagayat ni Madam nga iso ti maasawang. Dahita ti pagsaksakitan tinakam ko to niyan. Taon mariknag apan ang ipatag ni Mami.
Tila ang bukod na arik na tinapatagkan ko na. Jonas, Iso aday ito yung ti kaimbagan nga aramidag. Ti umadayo. ano niya? Katamangan, no sa anak ton nga agsublipay. Ne, nakayamot gayam Sir Jonas. Ada ka din ni Eloisa? Counselor? Ada, ngam saan ko nga mo no binmangonan? Nasakit ka no ti ulo na kat. Super kayo taya ba? Agyaman hak sila. Agtugaw kayo, sir. Agyaman hak manan. Mabit lang takitaag no nakariingan. Agyaman hak sila. Ngam orayak lang na makariing. Anya? Amangan no ad-ad na nakaguranak. No masingatipan naturog na. Isumot gayaman deta, sir. Nakariing gayaman. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Pasensya kan. No nasingat ti panaginanam Eloisa. Kinapod no na. Saan ka kumanasangwen? Ngam, diya kaya ti agbalin abastos. Kaya't ka lang amin ang makasarita ko na, Eloisa. Jonas, saan ka di nga imbagakon? Asar dengan na kun ariribukan. Saan ka di ang awatan? Eloisa, pangaasi. Tangay di nagsar dengan. Sige, itaayab kas ko ti sakit. Tinakam ko ken ka. Eloisa. Awan ka asping. Tinadarisay ngayat ko ken ka, Jonas. Sinalimot-matak. Tinaitaton mo ngayat. Eloisa. Yamapay ngayon ka lang na. Nagulib ka, Jonas. Nagulib ka! Pakawanan na kuma, Eloisa. Baliwag ti agkari. Manupay akari! Sana na masabsaban ti rumrumsik agura iti barokong ko. Eloisa. Nagbalin ka na lupoy, Jonas. Sinursurot mulatan ti kayat ti inam. Kang runaan ti amin. Saan mo nataktiran ti kunam? Apanagayat. Saan mo nalabanan ti sulisog? Eloisa. Idi sinulisog na ka ni Monique. Anya tinaramid mo. Linabanam ka di? Idi pagkasarenda kayo. Anya tinaramid mo. Saan mo man lang ang laban? Ha? Jonas! Pakawanan na kuma. Saan ko man narumbang nga ibagakkan ka na kituhi? Ngam di nakmat nga minsar dengan nariribukan. Iti laksit. Tinaminanon nga imbagakan ka. Apa nagpagpakaasikan ka. Nakamove on ako na. Inkarigatak nga inwaksi. Alinipat ti amin. Nga matakamatlatamang ririribukan niya. Kansabay la kuma. Taday to yan ti maudi, Jonas. Pangasim. Nupudnoan na patagakin ka. Sardangan na kuman. Nakapanaw ni Jonas, insan. Pagkalmaan mo, tinam. Insan, imbes anaklon ko na. Nailiwliwag kong tinapasamak. Sanakmat nga minasardingan naming kanyana. Saan ang makaawawat?
Kaditi ko na amang ipatpatay. Insan, Puno sa tinakin paayan iti ulimag. Tinang pagpagina ti pampanunutan na. Isu nga awan nagdumaan dangagi na. Insan, saan na balin? Di na kamat nga tan riribugan ita. No saan pa lang amamangga. Makunak, adadda ulang ti utak na. Sikaman mo tinsan. Kaya't mo nga rod ti makidan na. Wano makiasawa iti kasjaya sitwasyon. Gawan uli ti panunot mo. Nga da mo mamanggurgurakan ka. Saan, Insan? Uray awan makias-asawa. Kasi tinakunakin sa... Sanakmat nga ta amatay nga awan lalaki iti biyag ko. Sorry. Nimonik to yung mawawagin san. Sika man lang ti makisarita kan ko na. Pakibaga. Nasakit ti ulo. Sige. Hello, Madam Monique? Ni Sheila daytoy. Oh, si Kamat Gaya, Ma'am Sheila. Nasakit ti ulo ni Insan Eloisa. Agina na kanubiit. Nakaturog sa paikit din. Iso nga imbaga na kanyak, ano da umawag, siyak ti mang sungbat. Oh, napadong nga taunay. Anya ka di tinapatag. Ta ibagak nga agkolbak tulangan kan ka. Kwa, Ma'am Sheila. Adda bilin ni Papa. Kuma, adda meeting tayo ti rest house ni Ninong Gonzalo inton malam. Anya nga oras, ta iso ti bagak. Alas 4 ka no? Napatid ka no ti pagsasaritaan mi. Sige. Madmadi nga min tirik na nakat. Ibagak tulangan kan ka. Oh, sige nga Rod. Bayam lang nga agina na sila. Bye. Bye! Saan namin ang makawawat day ta, Jonas? Agbalbalin ariribok iti biyag ni Insan Eloisa. Oray lain sangit ni Insan Eloisa ti sakit tinakam na. Ay, apay ang nagbalin akas jay ni Jonas. Namanakam ko ma. Masapol nga awatan na ti amin. Ito pa insang katnaklunan. Oray na sakit ako nana. Naskan nga awatan nan. Asaan nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ay, sapay la kuma. Tasardenganan ni Jonas. Isuda mo tingagi na ti kontrabida iti biyag ni Insan Eloisa. Ay, kasta nga raw. Ngam, iti dahi pa nagsarsarita da Insan kan Jonas. Imposible adi pa ila mamingga dahi a Jonas. Nalabos law na yan ti kinatangkan ti ulo na kan saan amakaw. Awat. Awan pa panin mita kan Madam ta Domingo. No kasta, aginom ta dawal. Ayabang Nicolas, Anya? kayat ko ti agbartak. Tay saan kong ammo ti lubong ko. Nagdamanan parikot mo niya. Wan, ket basol amin daytoy ni mami. Ni Madam. Nini, apayan niya man ang tinaramid na. Ibagak nga madamdama. Adan inruar ko nga arak. Nagpaluto ak matan iti pulutan kiniton niya. Ay, ang mga nagungot ni Madam. Awan bibiyang ko ken ko ana dawal. Padasen nak nga ongtan. Ta makita na noan niya ti aramidak. Iso amin ti puon daytoy ang mapaspasamak. Ken paspasarak ita. Pangipanami ti day taton niya. Ay, Madam. Inaluto ni Senyorito Jonas. Inom manen, arak manen, Madam. Agsasango da kadadawal kan kulas. salbag kat di da kita. Ala, ipanmonta kasaritak ni Jonas enton madamdama. Isumot ti sungsong iti inom. Sige nga ron, Madam. Uurayan ni Senyorito da ito. Ano nga ron ti basol ko dito? At tungtong palang laan matitipilay.
Thank you, Tonyang ha. Makaungungot ni madam. Inom ka naman ang. Bayam dita. Kasauna kanto ka naman damdama. Bayam dita, Tonyang. Awanan bibiyang kuno agungat. Jakmutan kayat abyangan nak iti kayat kong aramidan. Anya? Nasakit unay tinakam ko. Sige, Tonyang. Panawan na kamin, kadadawal. At nakanabasid na ba na ni Compadre Gonzalo? Iswa, datayo lata pa iti agsasarita. When, Mayor? At di mo na plano mi nga ag-back out ni Compadre Gonzalo ta sikat isukat mi. Ngam nagbaliwan, isungawanan ti substitution candidate ang mapasamak. Mayor? As islatan ti status, confirmation tayo. Sikalata ti standard bearer tayo ni Tiginabisi Mayor. When, Mayor? Amang naggatang itibutos ni Doña Candida. Usaran na ti kwartana kas makinariana. Bayam lata, nakasarita ko dagiti kapitanes. No sana ngagbidot adalang upat amang suportakan ko na. Ang sana parikot. Tano ibasar tayo iti pre-election survey. Layos ti butos mo. Pwede data, friend. Kat dito iti plano. Total kat manamnamamat ati Compadre Gonzalo ti mga bakan kas mayor tawang kalaban na. Kan si kamat ti Bisi Mayor. Ag-resign to madlang. Nga mga lang muna iti siklib na, tama pa nagpaaga siya Amerika. Automatic kasi katagbalin nga OI si Mayor. Kahit no number 1 ni Monique kas konsyal, isumot tagbalin nga OI si Vice Mayor. No, iba samnat lang iti survey. Adayo ti pangitartarayak iti sumarsarno kanya kakandidato para konsyal. Wen, awanan parikot iti data. Kanuray si ka-Councilor Eloisa, awan pa'y kakapat dagiti mayat amang ibotos kan Doña Candida. Sa bagay mo't kiti. Iso akasalatan ti sit up tayo. Nalpasan titulagan may kan Compadre Gonzalo. Nakasaganan nga step down para ken ka Councilor Eloisa and incoming mayor. Pagyaman ako na dayta, Mayor. Napigsa ka no ni Eloisa. Talayos ti butos na itinwayat da survey. Makitan to. Nunaskan ko nakmanan nga ramatek ti maudi apamos pusan. Aramidak. Patamtangak ni Eloisa. Ha? Di ba to ay atap no saan asalpoten ti buli? Ha? Wan. Jaki palubo sa siyak ti maabak. Aramatek ti kinabaknang ko. Kasano makasarita ka na saya at nabartek ka matandawal? Madam, sorry. Domingo matitakin. Awan matamok ka papanantay. Wan nga maada ko may bilin ko kan ka. Kat si kamot Jonas. Si katisungsong itinong. Anyat parikot yu aya, mami. Apay, awan la apulusan ti wayawayami, ang mga ramid mat iti kayat mi. Kan pakaragsakan mi. Anya? Ti mading amin kada kayo, mami. Naturay kayo launay. Tila kay kayat yu ti masursurot. Net. Di man la panunutan mo ti karbangan ti sabali. Di nakpagsawa-sawa ni ti kasta Jonas. Da kayo matlang tinangiduron kanyak ang mga ramid iti kastoy. Tanapaidam kayo launay. Oh. Tila ang bagbagyo ti pampanunutin. Sumardanggan! Jonas, susunan. Di naklapdan dawal. Ibkas ko lang ti sakit tinakam ko. Kat ulitak, mami. Da kayo ti akim basol no apay akastoy ti mapaspasamak iti biyag ko. Anya? Pang-asyo. Ito dyan kanyak ti waya-waya. Maura kinamaag ti araray. Kinamaag no kinamaag para kada kayo, mami. Ngam saan para kanyak. Taisot pakaragsaka. Nabartekan ka sanon nga mo ti sarsarita. Amok, mami! Amok! Katapno saan nyo ako naan. Ajak amo ter aramidag. Sige! Uramak ti balay tayo!
Ni, Dawal! Lapdam ni Jonas! Kasanod na po doon ang rami na tibalay! Madam. Anya ti... Jonas! Jonas! Pi manadun niya kandida. Mabutang malagay ang makapungtot ni Jonas. Anya ti kunam hepe? Ada uram. Sa dinogan anya ti maur uram. Ti balay da dunya kandida. Anya, sinalbag. Sige, sige. Umawag kayo ti kanayunan na bumbiro. Bye. Papa, Ah, nangag ko? Uram? maur uram kano ti balay da dunya kandida. Anya! Kasano na pasamak dayta? Saan ko nga mo? Asino tinanguram? Mabit lang, Papa. At danay baga kanyak ni Eloy sa itay sakbay ang nagsisina tayo. Napan ka naman ni Jonas si di balay da Eloy sakit. Input ting naadinan kayat ti makisinubyan kan kwa na. Kasta ka di. Ang mga nanagapad ang nga ginakat sinalangad ni Jonas ni Doña Candida. Ganabon da yabagad. Karmaking kwa na ritan. Iso tinyawag da ka ni Papa, friend. Tita ti pakakitaan nga wan urnos na nga din ha, friend. Wan, panaturay ngamin unay ni Doña Candida. Tauray idi kat nakitak daytan. Idi ka baraan ti panagayat ko ka ni Jonas. Isu tinagtultulong kanya, kinangipilit ki ni Jonas asya ti ayatin na. Munik. Ngam si kalat ta ti kanayat ni Jonas. Isu na nga ramen day ti maudi a pamuspusan tapno adaywam. Kat, I'm sorry friend. Gaputa sana kayat ni Papa nga agladingit ak matidi. Napukaw mo ni Jonas. Gaputa dinulungan ni Papa ni Doña Candida. Friend, napalabas tayo dyan. Kinaputo na. Agyaman at matitikas dyan ngayon naramid ka. Taisot inusar ko anang tunoy iti arapahap ko. Angam, sana po no ngayon lakot ti ayat ko kani Jonas. Oo. Saan ko nga inawat tayo dyan agatan? Nitatang tinangyawatan dati tsaka mo. Oh, I'm sorry, friend. Angam, awanan maaramid akidi. Tada kami di dyan bagyo. Kan may sa, adapang tani Doña Candida. Ano saan kami apumanaw kan tatang. Taktakas ti mapasamak kada kami. Oh, maawatak. Friend, adamot kit di baso ko. Tasan ko ngayon laban ti amin. Angam, saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kada kami kan di tatang ko. Iso ang nagsakripisyo ak. In sakripisyo, di pa kasignan ti puso. Inaramid mo lang ti Rumbang. Taamok, napatid kan ka ni tatang mo. Kan, adamot basol ko. Wan, ada basol ko. Tanagin bubukudak namin. Kanak bali nagkamaag. Anang idaldal iti bagik, iti tao apulos, adimot mangayat kanyak. Gam, sana bale nakamiri sa friend. Inaklon kon tinagpanagan ti amin. Muni. O sige friend, sabay ko ma. Tasan anan anay ama uram ti balayda. Okay, bye. Bye. Ay, awagak man ito niyang. Iso ti pagdamagak na niya talaga ti napasamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Di kamat kayam, senyorita Monik. Munik lang ako mantiyawa ba kanya, Tonyang? Sige ah. Kaya't ko lang tagdamag, may papaniti ura man na pasamak dita mansyon da Doña Candida. Kumusta? Dandanin ah. Naimbak, tanakaawag adagos ni Madam iti bumbero. Anyat na pasamak? Nakainom ni Jonas, kat nagapad nga agina. Simrak iti kwarto na, kat sinilmutan na nagiti kurtina iti kwarto na. Anya? Saan adimtang adagos ti bumbero akat saan ko lang amon. Amangan no dimma punti mansyon da. Ayan ito ni Jonas. Pinaturog ni Dawal iti servant's quarter iti garahe. Ay, anya na kita na mapaspasamak.
mapasamak? Kat ni Doña Candida? Ada iti silid na. Saan pa yarimwar? Daytan tinalaala na. Baybayan namat nga ni Jonas. Nalaos ti luksaw ni madam. Kat ni Eloisa ti pagpabasulan na. Anya? Apay manan. Anya ti basol ni Eloisa. Anya ti basol na iti apa dangagi na. Naamumlatan Ay, sige Tonya. Agyaman na. Bye. Bye! Ay, nalakit din nagpaiso na ya. Nalabos mat ngamin ni Madam Candida nung maminsan. Awan bibi ang kun katakwada. Agpagtitdangatan nga agina. Kabisadok matkit dito ugali ni Doña Candida, friend. Agpadatan na. Saan da ang makauawat? Wen nga, Rold. Yang tidakas na. Sika di pagpupungtutan ni Doña Candida. Anya ko matibibi ang kuy tidayta. Natural. Sika ti kapuna no apay akas jay ti mapaspasama kiti anak na. Ken? Basol ti sabali a tao? Well, saan ko nga mo? Siguro, tumpalbi ang kakagurgura na kani Doña Candida. Ay, awan maramidak no kasta tirik na na, friend. Basta, nadalos ti konsensya. Awan dakas nga inat-aramid ko katakwada. Awan mat, saan ko abasol no nagrayo ken naggusto ti anak na kanya. Ket, inayat ko mat. Ngam, iitiday ta. Awanan di tarik na. Naklon kong tinagbanagan ti awan kaasping na panagayat ko ken kuana. Agpada ta. Naklon ko matan tinagbanagan. Lipati ko na namin pinsan dayta. Ket ti panagserbik ita ti ipamaysak, friend. Kuna ni Mayor Solomon, awanan ti sabali tatang. Dayto yan, ti bagbagakan ka, Eloisa. Ang mga nuad dadakdakas pa'y ang mapasamakan ka. Gapo iti daytoy asinaragmaw, anak ko. Tatang, man na nga asin ni Apo Diyos. Katya ka din akbaybayan, tanasudi ti panggap ko. Wan, angam, ahin na. Kasanugatan no napuruan da kayaw. Anya pa yan tinagbanagam, anak ko. Isudan na kiti sumungat ka kadwa. Bana! Masapol kami patong balti kaya ni Madam Candida. Tidak ada. Tidak ada polis mo saban. Kanya. Nasayat no kasta dawal. Yang Madam apa lang? Dagat Madam. Malakasin ka na kiti bodyguard. Kung tao na Mayor Solomon. Imdang na kiti polis. Pumanaw kay ditan, aglibas kayo. Awan Madam. Kumamatayan na dyan ngayon, Luisa. Awan Madam. Sige bang. Bye. Nagsaya atin matayan na dyan ngayon, Luisa. Tapos awanan ti parikot ko. Anya nga tati pakaragsakan na unay ni Madam. Ang kasla ni Madawal ti kinasarita na. Tanangag ko nga imbalikas na tinagan na. Anya di kunada? Nagsaya atan no natayan ni Eloisa. Tapno awanan parikot na. Anya di kaya't nasawang. Oh, agalwad dagiti akinarami di tinayay. Saan ko ida mapakawan? Oras nga dapat dakdak sa napasama kinanak ko. Katawan sa bali at udwag. No saan ani Doña Candida? Mapanak iti ospital. Kitawagak kiawanan baing at Doña Candida. Pasurot ti sa ilo. Tabali ang lugan tinakiluganak, Uncle. Ay, Diyos ko. Saan nabali, Uncle? Saan nagrabe ti sugat dan? Yan na ang insan lito, ti grabe. Ma'am ko naman ti doktor nga stable ti status da. Ay, akin aramid nga ta iti daytaw.
Kunada nga election-related daytoy, Uncle. Kahit nasawan, awan sa bali nga akin aramid iti daytoy, nusan ati kalaban da insan iti politika. Ay, nito niya kandida lakit day. Kuna ni Mayor, paimbestigar na husto daytoy. Talaga adakas day at taaw. Makarma ko ma. Dandani nga rodan mauram ti mansyon da, Uncle. Kumusta ka, Riha? Nang pagtadamgis lang, iti abagam ti sukat mo. Uwan, Papa. Yung ini Eloisa, katititakyag na. Sa nabali, te paimbestigar ko na sayata ito eh. Kat nunas ken ngagkidawak iti Provincial Police Headquarters iti kanayunan na polis. Aramida. May declare ko hotspot. Tapos saan na maulit pa Papa? Basta i-report ko na ito eh. Kaniwaragawag ko iti media. Yung masina talaga ti atapin niyo. Sino ba'y kuma? Awanan sa bali. Iti kang runa nakalaban ni Eloisa iti kinabi si Mayor. Nagtakas lakit ini doon niya kandida na iso ti akin nakam. Di na maklon nga abakan ni Eloisa. Dahil tati ka po na. Desperadon na talaga. Awan rumbang nga pagdanagan niyo, amay pe. Paimbestigar ko ahos to na ito eh. Ay, asino nga tinagturad anang harabit itikas niya'y. May sa ti maatap. Taday tati kang runaan na motibo na. Kuma, awatan dati mandato dagiti umili. No asino ti kayat da amang ilidar kadakwada. Gusto kayo. Ulitan. Kalma kayo lang. Da kamin ti makamoy ti daytoy. Karaman ti anak ko iti na disgrasya. At naimbaglangan ta sana napakarwan na. Anya kumati maganap da. Iti kasta nga inaramid da. Saan? Apan nakaklon iti pan nakaabak. Pride. Dagita ti kang runa na rason na may pe. Ay, makalawas pa'y. Sakbay ti eleksyon mayor. Kasanoon, nuulitan damanan ti inaramid da. Ta saan daan nagbaligay. Kasi tinakon-akon. Da kamin ti makamoy ti dayta. Ken may kan da Eloisa wenno iti si bubakalag grupo iti seguridad. Apay asyak tito dua Mayor Solomon. Adda ka di ebidensyam? Saan taguman ngaglinno ko donya kantida. Kinalaban na ko ni dinaramid yo. Kedno niya ti panagan na ito ay pinasinsyalangan. Anya nga ro dita? Narugit ka ba da makita nga dan donya kantida? Saan mo amaklon ti pan nakaabak mo? Agpada talang. Andi, Aramid mo ti kasta, saan ka di? donya kantida. Sige. Padasa mo ti mangkondinar kanyak tay mo taktak ko ti kinadakas mo. Aramidam! Nga masakbay ama aramid mo na ita. Paipalod kan nga mo na. Anya? Kasi tinakunag. Dahil tuyan ti may sa kadagkala na bindot mo. Kinangkalaban kanya. Saan ka mabutan? Sige, di ko nam. Saan ko nga ramidan di magak? Paimbestigar ko amin na negosyom. Kahit no ipagarop mo ama aramid mo lang tati kay kayat mo. Kas itisikot. Nagpindot ka. Di nakotbotran. Oh, sinalpak. Anya mananday ti nga awak. Oh, ni Hepe. Apay nga awawagan nak. Awanan, Mami. Saan kayo pa'y anabut-butusan? Awan pa'y la eleksyon. Ngam nadadaan ang tinagan niyo. Anya day tangay bagbagam, Jonas. Da kayo tikang runaan a suspek. Iti napasamak a panagtambang iti convoy da Eloisa. Awan pa managdagda. Election-related tinapasamak, Mami. May sa timotibo tinapasamak nga insidente. Gapot saan nyo ama aklon nga abagan na kayo ni Eloisa. Maibasar iti sorbe. Urayan niya tararamidan na. Saan da ka mabalin nga ako saran? Awan lusot yo, Mami. Naglawag ti amin. Naglaka lusutan. Iba ka kla nga ramid damat lang day niya itap no mapadakasak. Anya? Saan ka di apod do ti kinunak? Agpapresko nakmat. Iba ka akayat dakla nga tinagan. Iso nagaramid day ti drama. Tapno mapadisimpati at itao kadakwada. Kan mapadakasak. Kastalag day ta, Jonas.
Anya ka di damagam ganyak, Jonas. Si kati matalaklaw na ni Mami Dawal. Si kaman ti mangibaga kanyak, itipod no. Pudno ko nam. Wan, ada ka di pinaaramid na kada kayo. Nga, anya. Mapandan, Dawal! Wan, madam, wan. Sige, Jonas. Tanawang kabay. Sige, ngam saan tapay analpas Dawal. Agsarita tantupay. Sige. Adalakit di amo ni Mami. Iti pan nakaambos ti konboy da Eloisa. Nukas to'y laan. Nasaysayat sa laangan apo manawag. Kasanon no may sagmak ni Mami. Saan ko akit ang may sagmak ni Mami, Tonya? Oray kasto'y ti mapaspasamak iti nagbatan mi. Unmat Kababa inti pamilya mi. No mapanagnakan, anak kaaramid iti dagas. Nang runa iti pan nakasanop ti konboy da munik kanda Eloisa. Sino nga tati akin aramid, iti daychay? Saan ko nga mo, Tonyang? Isong agrobatak. Mapanak iti ospital. Uray di nakayatan ang makita ni Eloisa. Kastamot ka ni Monique. Sarong karak lang ita. Saan da kamat nga tanga abugang? Awan mo't sa balay panggap ko. Basta kahit ko lang nga maamuan. Noan yan, ti kasasaad da. Kahit ko lang nga maamuan. Noan yan, ti kasasaad dan mayon. Nasayadan. Mabalinda ko man ti rumuar ngam imbagak ngayon ton bigatan. Ada ka din lidag iti pulis. No sino ti ada iti likodan ti napasama? Saan ko gamo no may kalangagal ala iti impormasyon para iti suspek. Apaborken kwan winwan niya. Concern naklaang mayor. Tauray kasi tinagbanagan ti relasyon mi kini Monique. Saan ko matakayat? Nga dada ka sa mapasamak ken kana. Diretsaan kan Jonas. Adagang kan masagtan ka. Ngam ti inam ti atapag nga day ti likodan ti napasama. Kat saan ko ang mapalabas na ito eh. Ti makunak mayor. Numapanaknakan anak basol ni Mami. Awan sa bali ang makunak. No derumbang nga ikaron na ti dosa akatukad ti inaramid na. Kumusta ti saritaan nyo kanibi, madam? Siyak ti kang runaan na may sakadagiti atapon da. Tas siyak ti kalaban ni Eloisa iti kinabpi si Mayor. Kasi kung kano iti survey, dakkel ti lamang na kanyak. Kat? Ibaga, ngawad ti kastangay na rabik ko. Imbaga ka no maabak ka, awan na sakit abakrang ko. Ngam kabaliktad tayo tanging pagayo. Natural! Apay ki din nga ibagak tagpaiso. Ngam uray ko manunat tayo tayo siya nga Eloisa. Madam. Amumatawal. Ada atap ko asaan nyo ngayon paiso tinang patay ka na ko ada. Katkas itinakunak. Kayat ko kumanatayan dahil jay apur ti kararwak. Madam. Agawitan. Ada tao nga awaga katsapay ko ma. Taiso ti baka ipatong paliti kayat ko ang mapasabak. Tawan sad ti manamnamak kada kayo. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Imbagak ngawan kasta ngay naramit ko. Imbagak ano maabakak, awan na sakit abakrang ko. Ngam kabaliktad day tanging pagayo, madam. Natural. Apay kiti nga ibagak tagpaiso. Uray ko ma. No napatay yun ni Eloisa. Madam. Amom dawal. Ada atap ko asaan nyo ngayon paypayso timang patay ko makadakwala. Katkas itinakunak.
Kayat ko kumana tayo da dya pur ti kararwak. Madam, Agawid kan. Adawa ka katao. Kasapay kumata iso ti makaipatong paliti kayat ko mapasamak. Tawanan ti panamnamak kada kayo. anya ti kahit yung asawan, madam. Sumapula kiti na pekla na hired killer. Kaya't kumatay at tagos ni Eloisa. Sakbay ti eleksyon. Uray matay, madam. No iso ti mga pagkiti eleksyon, saan kayo matlang makatukaw? Anya? Ken sigurado, dapat tinapasamak nga ambos. At dapat migsa, ti simpatya ti tao kadakwada ng drona kiniloy siya. Anya? Wen, madam, kata mga numaitlog kain to pa'y kapoy tinayta. Kagura na kayo, dagiti tao. Masirip na nga rod, no pulos ngawan na bati apakabigbigan, itikin na siya sino da, hebe. Wan, anya, dagiti langin o sardalugan, nga ba do tagpapadalugan? No awan plate number da, awan may tutu tayo, hebe. Sige, bye. At dan sungbat ti Police Provincial Director iti request ko. Manayunan dagiti ma-assign na police personnel ditoy. Tapno malabdan tanyamanan nga insidente ngambos. Ay. At dan tumut lang panagpulom doon niya kandida. Makarmakan tumutlan. No saan ka ngagsardan. Sigon iti doktor amang tamtamingkin ni Eloisa. Makarwaran inton bigat. Ay ngam, saan nyo makasarita? Ta katurturog na launay. Okay lang. Sa anak mo't ngagbayag. Adakan ka, no masaum tong mayag. Hanggang no saan? Okay lang kanyag. Sige. Sir Jonas. Pudno ka di. Tiyan niya. Ni kanod doon niya kandida. Ti atapon da nga da itilikudan tinapasamak apa ng panggap ti biyag da insan. Awan makunak iti dayta Sheila. No ada ebidensyada. Ti makunak. No mapanagnakan ang nagbasol. Nasken nga ikaro na. Ti dusa amay parbeng akatukad ti nagbasulan na. Ti resulta ti survey lakit di kano ti kang runaan arason. No apay an aramid da ti kasjay. Tanasakit tinakam na. Kan di na maaklon nga abakan lang ti mamirmiraot idinto ta super baknang. Ay, saan ko apanunot ti panunot ni mami? Ngam kasi tinakunat. Numapanagnakan ang nagbasol. Nasken amadusa, Sheila. Nakaturog itay ito niyan. Isuasaan ko ang nakasarita. Kasta ka di? Ano sana bali no awanan parikot iti kasasaad na. Binagaak lang arodan ni mami. Ngam inaramid na lakta. Anya ti kayat masawan, Jonas? Ni madam ti nang paambus ka da Eloisa? Awanan sa bali ito niyan. Talaga nga awansan iti simbang ti panunot na. Jonas. Ngam naadala ang mapasamak kada Eloisa. Saan ko nga mo? No anya ti aramidak. Amangan no siya kon amismo ti mangipulong kadag iti pulis. Juan, ibagamla ang dumato ti kayat mo. Name your price. Basta sigurado ka may patungpal mo na dalos ti papaaramid ko ken ka. Juan, bastawan pa kay ramramanak no matiliw na ka. Saan na kay ramraman? Sige, urayat naman no ti kayat mo. Itid ko, uray man o. Basta mapatay mo ti tao akayat ko apatayam. Sige, bye. Sino ti kayat yung apatayon, mami? Itay ka kadipay dita, Jonas? Please, mami. Saan kayo kung mga agbasol iti Diyos? Kastamot iti lintag ti tao. Anya? Uray saan nyo nga ibaga kanyak. Amok ani Eloisa ti kayat yung apatayon ti kasarita yun. Saan? Uray pa asino ti kunayo.
Akayat yo amatay. Dakas ti panggap yo. Kan saan yo kuman nga urayan? Asyak ti mga ibutaktak itinarugit nga aramid yo. Aniya? Kasta ka din kadakas yo, mami. Pulos adyak patyan. Amay sa kayo gaya mon ak kriminal. Anyak sasawam. Awan pa ipinatay ko. Awan nga agpaiso ti pinatay yo. Nga maiturid yo ti mang tangdan iti mang patay iti kahit yo apatayan. Ulitak, saan yun nga ituloy ti panggap yo? Saan nyo kuman nga urayan asyak ti mga bulgar iti aramid yo? Salbag. San ko anadlaw nga dagkaya metilikudak ni Jonas. Kat nangag na amin niya yung bagak iti kinasarita ka tao. Nagayumot ngamin, madam. Saan yung nga mo tagan na? Kinsan kayo pa lang, ana titikra? Dawan. Mga minsan at ang panagtukyat ko ang mga ramay kadag iti paparamid yung kami. Nang runa iti pumatay, iti tao ngawan baso la kanya. Amo ka nagbalin ka na takrot. Iso nagsapulak iti mga ipatungpal iti kayat ko. Ulitin nyo, ma'am. Timba kayo, madam. Masya ako natakrot ko na yun. Saan ka di? Akay bagbaga manuwabalin kat saan mo na kayat ti pumatay? Di ba isa ka natakrot? Kasta. Apay ngayon nasot mo tapaltog mo. Saan? Apay ngayon paturo mo kanyak tapaltog mo dawal. Mga dumakalbi. Talaga kalbita. Tapong mapanagnak ka. Asaan na katakrot? Saan? Dandani ako, Uncle. Ikat ko matiliwmat na iti pasurot ti sa iron. Ay, kumaa. Impanamnama kanumat ni Mayor Solomon. Adi nasagdengan apaimbestigat ti amin. Ngem no siya, nagsimple, Uncle. May sa timabalin ang mga ramid iti dayjay. Amaw, no asinaw ti atapang baraw. Kat uray siyak, ang narigat nga rod ti agito daw, no awan pa manaknak mo. Wen, ngem, di na mo, ad-addan asaan akayat ti tao, gapo iti inaramid na. Amo dalatang na iso, talmababak nga rod iti survey. Ang makitan daw, barok, barang no saan ang mabaliktad ti resulta. At ayon na mapasamak dahi, Uncle. Ado ti supporters tayo, kan matadaan dang agsiim. Kasanaw, no agatang dang agpaisaw, kat mapilitan dagiti butanday ang mga ibutos kan kuana. Da mabutang da arisbakan da ni Doña Candida. Awan day ta, Uncle. Di pa'y kat nagadon apatayan da. No patayan dan to amin abinayadan da. Ituloy ulat tatyagatang iti butos. Da kayo, sawaran nyo dagiti nasolinek a barangay. Damagan nyo naman iti butantes, tunggal balay. Katikan nyo iti 5,000 tunggal butante. Awan parikot iti kwarta. Tinapatag mga bakak. Nalakan tulangan nasukatan dayta inton siya kunti mayor. Di napatag kita. Makarwar ni madam, abi si mayor. Kalbasan na. Kastanto ti mapasama kiti mayor. At automatic ka ni madam ti sumukata mayor. Pudno ti kuna ni Dawal. Iso asaan kayo masayangan kadagiti itedyo a kwarta kadagiti butante. Ewan madam. Aramidan mi ti bili nyo. Kita akmadasi no ti ibutos da. Katay imbagak Dawal. Nasken nga danayon na apamutbutan. Ewan madam. Matungpal ti kayat yo. Aday baga ka na kayo. Nga may tinaytoy akong daway. Kaya't kung agbalin kayo, anapon no kanya. Kanita, mustawan. Nagdakkel din ni madam ka na tayo kwarta. Kit ore kasano pa iti kadakkel kitin tayo kwarta kadagitiputan ti kakadwa. Amo ka din ang tumat lagi butos ni madam. Saan kami na kayat? Dokas na karod. Nasken na makibingay tayo. Dahil 5,000 ako na nang itid tayo tunggal butante.
Ikatan tayo, kisayan tayo kakadwa. Ay, mayat ay tawal. Tumado si kisaya tayo. 3,000. Mayat, dakkel tayo. Ken, maksimum lang 5 tikan tayo tunggal balay. No 6 da. 5 lang tikan tayo. Mabalin, sige. Nimbalagan kayo ha. Oras ang naglik na ito ikan madam. Sino man ang mangibaga kang wala. Amo na matan di mapasama kang wala. Hanya ka dito, marabit kang ka na, boss. Pataya ka graman pamilya na. Ay, awan ang traitor, boss. Nasayat. Sige. Rogyan tayo nga roden, titrabaho tayo. Pasawan. Operation Karada. Sigon itis piyagi ha. Nang rugitan, ngagatang iti botos. Anya nga rutiramidin tayo, papa. Agornungak pa'y dadadong ebidensya. Angam, bayan tayo lang ida. Anya? Kakadwa tayo nagidiyay inikanda. Kenadan pagpakauna kamin sahe kadakwada. Mensahe? Wen, imbaga ngalan dati maited kadakwada kwarta. Ngam, sanda nga ibotos ni Donya Candida, tay smuggling kwenda yay. Kasananad da makaiturod amang idanon kani Donya Candida. Awan, tatsyak ti patyon dagidiyay mo ni Kia. Mano kano ti itad ka dagiti tao? 2,000 kano tunggal butante, iti may sa pamilya. Ngam 5 lang ti may kan iti tunggal balay. Kaya't nasawan da ita. No lumabasan alima. No inam mo no pituda iti pamilya, saan na may kan iti sobra di 5? Wan, kasda nga ron. Agam, bayam daydan. Kumitabdamat iti kwarta ni Donya Candida. Uray kit nagtaod mo lang iti illegal pangwartaan ti daduma. No di man, dakdak kalapaset ti kinabaknag na. Anya? Saan ko nakita dadawala, Tonyang? Napanda nagkampanya, senyoritaw. Agbambanog dalaan. Ne, anya ti kayat mo asawang. Uray gabso unam iti kwarta dagiti tao. No saan da ka akayat nga ibutos. Awan maaramidam. Anya? Wen, awatan da. When no alaan dati itad mo a kwarta. Talagamat akasapulan da. Ngam saan ko apat yan. Nga amin, anaikan kat ibutos da. Tinagtad kadakwada iti kwarta. Kasta nga ta? Panagkunak to niyan. Uray pa'y anyat aramidan ni mami. Saan ang makarwar? Patsak pa'y lang nga uray awan kinabaknang ni Eloisa. Isulat ta ti kayat da. Nagsaya atay? Saan nga iti amin agundaway? Kat magatang ti amin abanag to niyan. Kalpasan nga aggastos iti dakkel ni madam kat maabak. Ay, anya nga ta ti aramidan na. Amangan no maatake. Wan no mabagtit pa kitdi. Anya? Awagam ni Eloisa, Tonyang. Sikat yung mga ibagakin ko na. Ngagan nadlat na tagpaggatibiyag na. Aya? Ay, sus! Ang mga napalutputan na. Ay, mabuti nga. Siyak ti makaam mo. No agdamag ni Eloisa ken ka. No apay ana ibagam ti kasta. Ibagam asyak ti nang bilin ken ka. Anya? Tano siyak ti mangawag ken ko na. Amo ka di nagsumbatan. Ay, sino kumatimang patay kan kwa na? Saan ka nga agdamag? Awaga mon, kat ibagam ti konak nga ibagam. Ita ka din? Wen, itan, sakbay nga dapay sa bali manan ama iwayat apan nakapanggap iti biyag na. Anya? Ay, Diyos ko! Yata tayo mapo! Saan mo kumamat abay-bay anti kayam ko? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nito niyang dito yan. Siguro, madanagan mo titi nga pasamak kanya. Hello, Tonyang? Kumusta kan, Kamsil
Anyan, Eloisa ko nam kadilatan. Ay, kastoy friend. Kasi ti Apo, nasayaat mo't. Ada akong dito'y balay. Sumrek ako nintong bigat. Kasta ka, te? Wen, sanak pa'y laang nga sumurot iti kampanya. Inton meeting di abanse nila ang siguro. Kuha, friend. Aganat ka kuma. Kan pinaawagan nak ni Jonas, taada kayat na nga idanon. Iso ko mati umawag. Amo na asaan mo asumpatan ka no. Anya mananday ta, friend. Aganat ka no, ta saan ta ka asardengan, aging ga iti saan ta ka amapatay. Anya? Adda ka no naala na nga impormasyon. No asin man day ta. Saan na ko man apatuluyan? Tamakarman tumatlaang. Panag ko na kat. Amo mo no asino, Eloisa. Tonyang, agyaman ak iti impormasyon. Sige, taibagak kada Mayor Solomon. Sige, friend. Ngam sana ka mabuteng, friend. Uray, tadwala ang meeting ni. Masapul nga agparangak iti tao. Italag ko lang iti Diyos ti amin. Sige, friend. Karaman ka iti kararag ko. Sige, bye. Bye, Tonyang. Talagang isakit na ti kayong ko. Nabak kayo, madam. Sa nga pulo kadagiti, sa nga pulo kat inam a barangay tinawarasan mi. Nasaya at nukasta. Kita at man nga dapay laban day nga Eloisa. Ambisyosa ka talaga. Tunggal tao, at nabukod ng arapap, madam. Wan ngam na sobraan na. Gapo ta nag number 1 idi a councilor ag busy mayor radagosan. Panago na. Awan pa'y matsiguro ti kasta ko mang arapap na. Ngam kinumbinser da Mayor Salomon. Mabit lang dawal. Nadakamat talang tinagan na isunday ti umawawag. Hello, Mayor. Kumusta, Donya Candida? Si kansamot ng di mga bakabisi, Mayor. Tanagatang mo sa amin na nabutos na gidumil. Anya? Nagasat ka, tasan kami amang ipilay di disqualification kontraken ka. Anya ka dit sasawam? Saan na kuman nga glino ko? Adon, tinakalap ming ebidensya kontraken ka. Manalmat kami nagititaom. Tasandang nga mo tinararamid na. Tauray, nagiti loyal ka na kami kat pinunugan na di kwarta. Anya? At na documentation me. At apay video na dawal anang ngiyawat iti kwarta. Awan na mo, kitibag ba? Sanda ko man nga glino ko kuna agdo niya kandida. Aga mamutan, narugit ka makitangatang. Ngam na sayat ba Tawin na rasam amin nga umili. Tapno makakitap na iti kinabagnang mo. Tawuray. Nagdaon mo lang iti kinadagas. Aniya? Saan ka nagmulagat nita? Sa nabalita na taras mula nga mapasubli iti gastos mo, tanapigsamat ti negosyo madroga. Pwisit. Abay ka di man marang. Nagsarita kayo lagin Mayor Solomon. Tas taon naluksaw yung akurang nalawasok takong yun. Mabalindak ka nung edaron para iti disqualification. Ano niya kumagrounds man lang. Adda ka no video kan nadladawan na naalada iti panagkatang yu iti botos. Tauri ka no dagiti loyal ka dakwa dakitinig kanyo pa iti kwarta. Madam. Saan nyo ka di ka buno asido dagiti loyal ka dakwa da? Nasaan mi nga muami da madam. Kan kunayo mo takwarang sa mi amin na butante. Nagtungpal kami lang mo titibili. Sapa na. Awan linap sa mi. Mismo ni Jonas tinangbilin ka nito niyang Mayor. Awan sa bali. No sana ni Donya Candidati dinagamat ni Jonas. Iswakas taon na itidanag ni Tatang Mayor. Saan ka nagdanag, Councilor
Protektado ka. Kan masapol nga da proteksyon ti bagim. Mayor, Agaramat ka iti bulletproof vest. Narumar ka. saan ko namnamaan na kastoy kagulo ita ti eleksyon dito'y lugar tayo, Mayor? Ni Donya Candida ti Kibor. Riribok. Kadsan kang agdanag. Ulitat. Paingatak. Ti meeting di abansi tayo. Nagdakas mo't kan talaga ni Doña Candida. Ta iso ti adda iti likodan amin dagito ariribok. Kibor ka talaga. Bakbakitan ngawan nagbakbakitan mo. Masapol ama ipaayan mat iti pagnakman na. Wensan. Nagkarida Mayor Solomon. Adi da ipalubos ang makaaramid iti dakas manen nga addang. Una yan apa nagpampanunot. Kaya't na nga taamatay nga adda dakas apakasarsaritaan na. Dahil tangarot ti tsaka mo. Ipagpanakil na launay ti kinabaknang na. Ako nang no saan na naman. Agasam day ta insan. Nagtured da naggatang iti butos. Wanyarwat. Ngam ko na ni Mayor Solomon. Nasayaan mat. Tanakabingay dagiti umili ti kwartana. Total. Tintumot lang kay kayat dagiti umili ti masurot. No asino ti ibutos da. Tagwardyadon to dagiti presinto. Tapno awan makastrak amiron. Ay naku namon insan. Numalpas kang agbutos, rumorkan. Ta dagiti lang watchers tunggal kandidato. Dagiti taga-kumelek. Kan teacher lang ti adda ijay uneg. Wano, voting precinct. Saan kayo unang nagdanag, Uncle? Ay, apay kit day. Asa anak ngagdanag. Kit adda pa yun balaan da. Saan basta makapagtignay day tao, Uncle? Gwardyado. Ado ti polis inton last meeting da insan. Kastamat inton eleksyon. Ay, saan ko lakit day ang maaklaw. No adda dakas ang mapasamak kin ni Eloisa. Sila, anak. Ikarkararag tayo. Salwadan ko man ni Apo ni insan. Saan ko anam namaan nga bain amagteng natikastaw. Uray ko agpatinggalaan nga iti kinakonsihal. Nalabit na ikari ang makagtang iti dayta akangato ti agpang ti politika ti karera na, Uncle. Pagkalmaan nyo lang tiriknayong. Awan mat kayam Sir Bem. Nagdakal ti advance ko iti kinitawatang tan. Nga maawan na aramidam. Saan mo apagrason ti kinaingat ti security ni Loisa? Kanti kaado dagiti pan nakabagi ti linteg. No talaga nasiglat ka hard killer. Isublim ti advance ko kin ka. Tangay awan mat na aramidam. Anya? Saan mo nga isubli? Isublim nga... Ibulgar mo, no? Ti awanan pa. Anya, akid daw kayo didakdak kalagatan kadakwana. Tapnay butaktak mo ti plano. Iso ti pangalaam iti isublim kanyak. Karamba! Puisit ka! Awan pa'y nalaing. Agyaman kayo, Kitdi. Tasaan na anaramid ti pinaaramid yung, Mami. Jonas! Adda ka man hindi talikudak. Juan, kat nangag ko amin nga imbagayo. Talaga adidak gayam ipangag iti pananglapad ko kada kayo. Talaga nga awanan sirsirbik kada kayo. Tilatan bukod yung apagragsakan tinapatag. Di nakmagkawa na kasa. Lading hitak, Mami. Nung masaksak tanak una yan, gapu iti aramidan nyo. Kat siguro, naragsak kayo pa'y numapukaw akon. Kat tangay awan sirsirbik. Kat talaglaangan ti bukod ko abiyag. Jonas! Sa dino ti papanam? Anya tinapasamak, madam. Ni Jonas, bantayan man na yung bagton niyang. Ang mga nipaypay sunat imbaga na kanyak. Anya dayjay. Agpakamatay ka no. Anya? Diyos ko. Nga pa yan, madam. Anya man ang tigapuna nga aramidan na tikasta. Saan ka kaya tamapukaw ni Jonas? Tunyang. Madam. Nadalanda ka sa mapasama kityan ako. Basol amin ni Eloisa. Anya? Jesus Mariusip. Anya man ang tibasol ni Eloisa.
Agpatinggan tumutla ang tikinadakis na insan dito. Sapay la kumaa. Kan saan ko mga agbaligi iti dakis apanggap na nang runa ken kainsan. At antol daw na insan. Ang mga no agbabawin to. Ngam, naladawan. Pasurot at talaga ti sa iro day di adon niya kandida. Nagbakbakit nga awan nagbakatan na. Wen gaya minsan, meeting di avanse inton malam ti biyernes. Saan ka makaumayan? Ha? Saan siguro ninsan? Malpas ko man ti eleksyon, tapno malpasan dagito ya parikot. Saan mo ama ibagaday ta insan? Amangan no nakarakaro ko namkit di nang runa no maabak ni Doña Candida. Insan. Siguro, nasakit tinahakam na amaabak. Naggatang na pa yan iti butos, insan. 2,000 tunggal butante ka, no? Basit pwede ta, Dikat ko mali 5,000, wano sa nga 10,000 tunggal butante. Ano niya? Tapno maramanan mat dagiti tao ti kinabaknang na. Uwenan niya. Total, amudan tupay no asino ti imbotos tay binayadan da? Kat saan damat amabantayan? Wan magkit di Ang adda dagiti lugar, kontrolado dagiti armado dagiti presinto. Ket bantayan da dagiti butante, insan. Saan mat nga tama pasamak dito lugar tayo dayta, insan? Kanitalaan mat nga adda kasta. Gapo iti dayja adon niya kandida a pasorot ti sa iro. Eleksyonan inton Lunes, Uncle. Maudi mat kan a meeting da insan inton bigat. Katawan mat ti kampanya inton Sabado kan Domingo. Wen baraw. Gamsaan ko nga amaw. Taada pa nagkabak-kabak. Uncle? Kasanaon, no inton madama nga agdiskurso ni insan mo iti intabladaw ket paltugan da. Adda ka no pulis nga agbantay to, Uncle. Ay, Diyos ko. Ilisim ko mati anak ko ito pagad. Wan, Uncle. Kasta ti aramiden tayo. Ti agkararag. Tay sulay ta ti kabilegan asalaknib tayo iti paggad. Saan ka di pa yarimwar ni Jonas tunyag? Saan pa, madam? Ada meeting ko ita. Kat na ito iti maudi na meeting ko kat eleksyon inton Lunisan. Madam? Bantayan ni Jonas, Amangan na niya tiramiden na. Nang runa katadapaltog na. Kwa. Amangan doon niya kiti nagpaiso ti mapanunot ng aramidan. Kati paiso na ti kunana, patayin na ti bagkida. Kasano mabantayak, madam? Kat adda iti kwarto na. Kasano ko maamakitak ti aramiden na no bilang? Salpag kiti. Parikot lakit nga rod. Saan ko kaya tamatay ti anak ko tunyag? Saan nga ta atap no awanan parikot yo? Kat pabusuyan yo laangan iti kayat na, madam? Anya kayat na. Anya pabusuyan ti lablabi na baton yang. Bayan nyo latan nga grayo ken Eloisa. Bareng kayat na pay. Tako na naman adi na kayat ti makisinubyan ken Senyorito Jonas. Anya? Mati pakaragsakan na. Sa ato yang. Jack ipalubos. Anya nga rin ti kayat yo, madam? Ti masurot ti kayat yo? Wano matay ni Senyorito Jonas? Anya? Anya, tinapatpatag kada kayo ita. Madam, saan tayo ka di ba yamabaan? Maladaw kayon. Sige, tunyag. Sikapay lang ti makamo dito balay. Mapan kamin. Wan, madam. No adadakas nga aramidan ni Senyorito Jonas iti bagina, iawag ko kada kayo adagos. Anya? Wan, madam. Sino nga iti kadwak amay ni taray iti hospital kan kuana no paltugan na ti bagina. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No siyak ti mga bak abi si Mayor. Awan sa baling aramidak. No di ti magpasaya iti panagbiagyo amin ditoy. Awan to ti marigrigat at taga San Mariano. Baknangak! Kat isuro kay to no kasano ti pagsayaatan nyo iti biagyo. Tapno bumaknang kayo batakas kanyak. Madam. Ikari ka ni sa pataka parang ayot ti biagyo amin. Madam. Apay to. Di yo ka di makita.
Nagpapanawan na kiti tao. Anya, Awan pa isang napulo na kiti nabatin. sinalpag. Ikay nawarasan may amin idan iti merienda. Naging inot dan nagpapanaw. Takitiaw ng pain. Ni Insan Eloisa ti sumaro ng agbitla. Wan lito baraw. Malpas ko man tapno. Nay, anya dayjay. Ni, adda putok angkel. Ay, Diyos ka. Anya dayjay. Adda nagpaputok angkel. Mapantayo itinugan. Insan, amangan no si katirantada. And Counselor, mapantay tulugan ni Papa. May pakikita bulletproof. Talaga adidak sardangan. Saanan ang natuloy ti meeting di Abanse, friend? Nag-aawid ang dagiti tao. Wen nga rod, friend. Ngam ko na dagiti tao. Uray saanan ang natuloy ti meeting. Nalpasan ti eleksyon. Sapay la ko munig, friend. Ang runakat, naggatang da kanong itibutos. Wen, nga masiriw itan na kiti butante. Awatan dati kwarta. Ngam timot lakay kayat dati ibutos ta. Sapay la ko friend. Nupay kasta. Adamat lata siguro dagiti agtungpal. Ngam, manmanulahan. Dagiti lang siguro mabutang. Taada ka nang aminayo na apang ta. Day talaan ti parikot, friend. Ngam manmanulahan dagi giant, friend. Siguro, manmano at talaga ti agtungpal. Saan ko maklon da dyan na pasamak dawal? May sanga insulto. Talagang awan namnaman sa madam. Anyang awan kat kunayo na warasan nyo ti danda ni amin nga umili. Awan madam. Akuray ka man dawal. Madam. Waras yung kadimot la amin ti kwarta ngayon ko kada kayo nga iwaras yung. Wano saan? Inwaras mi madam. San ka dingin niya wag pa ni Miro Salomon. Nga video kas kadaladawan. Anak ala da ba iti panagyawat may iti kwarta. Apay nga ro da kas jay. Manmanula nga ro den timay nagpapanaw da pa eh. Oh. Sige dawal. Dahil ta pa nagmanew dyan si kasum tasong batak da ito eh. Awan madam. Hello? Sino ka? Anya? Sana natuloy ti meeting di Abanse da Don Gonzalo? Gaputada na tilida nga da paltog na? Sige. Bye. Oh, salpag. Noon niya laditante pagmamalasan. Abay madam, asin na yay. Kinuntaknak ti may sa hard killer na tilew. Anya. Kasano na da? Amangan no, agkotak na yay. Sana babalik. Sa bagay. Mapaling ko na tapak lipakan. Sige dawal. Partakam diag pataray. Kaya't konti makadanon, medyo balay. Kalma kayong tatang. Awamot dako sa napasamak kanya. Nasakit-lakit day tinakam ni Doña Candida. Kat saan sardengan. At danto pa nagpatingga na tatang. Saan kayo madanagan? Anya launay ayati nagbasulan tayo kenkwana. No panunutan, isaw tinakabasol kadata. Wanyarog tatang. Pudno day ta, ngam. Bayan nyo? Natiliw da jay. Kat nakita da iti record na amay sa a hard killer. Diyos ka, asino nga raw din ang tangdan kenkwana. Madamat investigasyon tatang. Barang ano mapagpugno da jay ataw. Kat madusa no asino man ti pasurot ti sa iro. Kuma anak. Patyak nga aging ga iti saan amatilew. Wano maamuan no asino at talaga ti agpangpanggap ken ka iti dakas. Wen tatang, sapay kumata mapagpudnuda no asino man dayjay. Personalan ng daytoy. Apay manandawan. Anya man din, napasama kan. Takas ta unay man ti pungtot ni madam. Nagtatopato ti parikot. Wino sana nasayata na pasamak to niya. Anya? Umuna, manmano din na pa ni ti maudi ang meeting na. San lang na ita? Ha? Nagpapanaw na pa ay at dinalpasan nagdiskurso ni madam. Anya?
May kadwa, natiliw ka no ti hard killer at tinangdanan na amang patay ka ni Eloisa. Ha? Ay, inukasta. Puno tinangag ni Jonas kan madam iti panakisarsarita na iti dayjay a tao. Wan, Tonyang, mangrugi na makarma ni madam. Sapo, naimbag man, tanatiliw da. Adikot, uy na, kasano nga tano nagbaligi anang patay ka ni Eloisa. Saan ngay palobos ti Apo ang mapasamak na Tonyang? Ngamindakas ti banggap ni madam. Nastrat samot to iti sa iro ti utak ni madam. Saan ka kuman ngaglindo ko Donya Candida? Onyo, nadagsan day nga akusasyon mo kanyak, Mayor Solomon. Agsagana ka Donya Candida. Oras na nagpuno na yan, tao asikati ng hairken kwa na, paibalod na ka. Anya, siyak ti paibalod mo? Wan, nga may bagakan ka Donya Candida. Aklo ni mo, di pa nakabak mo. Akayat na asawan, saan nga minabanag dito'y rabaw tinagakad maggatang iti pirak? Awan sir piti bagpagam, Mayor Solomon. Kasla nadalos ka matatao nung sarsarita ka. Anya? Nalipata mo tinapalabas? No asa dino kat aramid mo man. Wan, podno, ngam nakamirin sa kon. Agam siga, tong palbiyag tiguram iti may sa tao, ken kinasairom. Kaya mo siguro ni Donya Candida kan makilganak. Nga malas na laan. Insan, nagsaran na iti voting precinct. Kat suruin kan. Saan mo pa'y ama ibaga, insan? Aging kayo ti saan amalpas ti proclamation. Sa bagay, ngam amin atapik na iti tao. Kat ibagbagada asi kakano ti binutusan da. Imbes ani Donya Candida. Bakit kanon? Kan iso ti atapan da nagpanggap ka na tayo iti dakes. Kan atapan da, nga iso tinangtangdan iti lalaki nga adapaltog na. Kan atapan da a hired killer. Nagdakas at talaga. Pudno tinyawag kanyak ni Tonyang. Nga adda at talaga agpanggap amang patay kanyak. Kat nilakit ni Donya Candida tinadakamat da Jonas Cantonyang amang gandat iti biyag mo, insan. Tsaklaan kayat adumakkel pa'y tiriribok, insan. No palutputin daan na imbag da Tonyang ken Jonas. Agyaman tawan dakas ang napasamak ken ka, Counselor. Jonas, agyaman na kini pala. Baba mo ito niya. Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak ken ka, Eloisa? Uray saan na ko nakayat? Tari gagayat pa lang ti kinadalgad mo. Agyaman na. Agan anad ka kumaka na yun, Eloisa. Counselor. Agyaman na. Nasaysayaan ko man pagpagaang tinam. Tapos no sumarte niya. Uray saan mo nga ibaga? Kanayon abagbaga. Ngano talaga adi nagtundenggan. Kat may baba inti pamilyami. Ang mga nung sa anak ton ang makapagpanunot iti nasayaat. Kat kahit ko pa inti mapukaw iti lubong. Ano niya? Ni mami amin tiga po amin dagito'y apaspasar kita. Kat awanan sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan na. Kastapay ti aramidan ni mami. Sorry, Jonas. Lipatan na kuman. Talagang awanan plano ka makisinubyan ka. Saan ka ngagdanag? Uray narigat. Ikarigatak nga awatan ti kinapudno. Tinagbanagan ti relasyon ta. Mauwatan na pa. Di na kumamat konsensyaan. Awan basol ko. Tikinam ang matang pobre ti akin aramid iti amin. Wen, katkas itinakunag. No saan kunto na masarkad ang tirik na. Nga awan mariknag apan ang ipatag na kanyak. No tilatan bukod na arik na ti masursurot kan napatag. Agraman sa nikwana. Saan ka kumangagbali na mahag, Jonas? Tiadal ka. Tiadal ka mo titi panagpunag. So, saan ka kumangagpanunod titi dagas? Sige, baliwan lang tutag salita. Adangan sa nahili. Bye. Sige, bye. Nuan niya ti imbagak kini Eloisa. Aramidag. Anya ti madam agdawan. Nang rugi ka din ti counting? Uwan, madam. Ano kyanan? Kat,
Kasano nga ron? Kadagiti siya nga kasot na maluta na basa. Kadadamat. Anya? Dapat siya nga pula-puto siya, madam. Kat nubinda ka nilo siya. Anya? Kastamat lang na dagiti na tumapresento dito yan, may. Kasano nga napasamak ti kasta dawal? Naglawag, madam. Sanda kayo kayat. Saan ka di anabunungan da iti kwarta? Wan, ngam inala na ti kwarta. Ngam sanda ka lang tanging botos. Mabalinda ito eh. Hindi kami napasamak sa kapag eleksyon. Kinang pagaro iti sitwasyon. Kanasanda na ngayon ka na kayo, madam. Anya ti kayat mo asawa dawal? Napa, ti simpatyada ka nilo siya. Kapoy ti pan nakatambang da. Kaya napasama ka ribo kaya di maudi ang meeting da. Ano sa tinugat na tiliw ti hard killer atin ang danan nyo. Sinulpag! Kaya kalapari ko, tapadanan nyo. Kaya ti hard killer, madam. Ang mga noy baganat na kayo tinangtandan kinwanan, nalpas. Anya? Tunyang! Magdiag ka pa dito danom! Huwag madam! Mabit lang! Oh, darasab! Ato yan ti inuman niyo, madam. Anya ti yung mariknayo, madam. Ay, Jack may ladaw ati mariknak. Ako piti barukong ko. Kas maulaw. Jesus, ipanda kayo iti doktor, madam. Oh, Jack maaklon di impadamag kanyak ni Dawal. Anya ngamin tayo kay madam. Iti sanga gaso tabutos. Sanga pulo kadula ang tibutos ko. 90 kontra kanyak. Sanga pulo. Hey! Woo! Tunyag! Madam. Sulbag ka. Pakaragsakab launay dita. Kaya't buta papanawin ka dito. Tamit lang. Madam. Oh, Jack Macron da ito'y katagsag ka na tayo nga Eloisa. Saan ko asar daga naging iti sana mapukaw iti dalan ko? Anya? Iso nga. Tanyang, ako iti barukog ko. Maulawak. Ipanda kayo lang iti ospital, madam. Kaawag ka man, Tonyang. Juan Kanselor, friend. Ang daag dito ospital. Ha? Apay, anyat na pasamakin ka. Saan na siya? Ni madam. Na-stroke. Ano niya? Naimbak na naipadagos. Ano saan? Amangan na malamhaya lang. Ha? Apay, anyat tinapasama. Impadamag namin ni Dawal. Ang nagdagkal ti baagyo iti butos. Di na maaklong nga abakaw. Ano niya? Sige, Kanselor. Ay, lang. Bye. Bye, Tonyang. Day tatiddakas na. Nadakkel launay ti panagtalag mo iti bagim. Nang rona no pagtangsit mo ti kwarta. Day tatinyawag kanyak ni Tonyang, tatang. Nalabek. Dimtengan ti pagpatinggaan ti kinapalangkwad na. Sapay la kuma. Tasaan ang napakaruan, tatang? Anya ti kayat mo asawan. At dapay la asem iti kas ti akita ti tao. Nagado ti impaay na kin ka na sakit. Tang, nasaysaya at numakalasat pa'y. Kat bareng makamiris na pa'y tibidog na. Kat makapagbabawi. Ay, awan lat amo kaon nga amo na ti agbabawi dahi jay. Saan tayo lang nga amo, ha? Tauray kasanot kinadakas ti may sa tao. Adalat ta nabatbati asilid ti kinaimbag iti kaunggan na, tatang. Ay, dayawag launay dahi takin ka anak ka. Uray makuna nga adayon tinagteng mo. Kit napakumbaba ka pa'y laang. Dito tinawag kanyak ni Councilor Eloisa, papa. Saan ko nga mo no anya ti mariknak? No mayatan, wenno maladingitan. At kawat nagkaduan nyo kendo niya kandida? Nagkadwa kami, asa na nasaya at nga aramid. Anya? Wen, aklonak, nagbalinak madabulsak. Kinanunungak ti madri nga aramid nagapulang iti pirak. Papa? Isu iti ti kanayo namang tad kanya kiti dagkalagatan para iti campaign fund. Ken kasukat ti proteksyon kadag iti illegal na negosyo na.
Kat nga bilang agbalin na baldato, no, makarecover pa. Saan nga ta agbabawi? Dahil dati saan ko nga mo. Kuma, agbabawi matan, no, dapay kong taway na. Tilang makunak. Nuan niya man ti kasasaan na. Karma keng na. Papa, Ngam no makarecover pa ay akas iti nakunam. Kung maagbalin mo tanda ito'y abalakan ko na. Amasapol nga isardin ng dagiti mading aramid na. no makaamiris. No tinatadamanan nga agpabasol. Sino kumati babasulan na? Ni Eloisa. Pabasulan na nga iso amin tiga po amin, dagi diya mapaspasamak kan kuan. Kalokuan da ita. Saan tayo magpapaday ti panunot, Papa? Sa bali ti panunot ni Doña Candida. Da kayo matlang tinag ko na. Asaan ko na yung amo ni Doña Candida? Lumamukon nga niya ti ugali na. Mata pobre na unay. Pagtangsit na ti kinabaknang na. Gusto ka. Ipagarup na amagatang ti kwarta na ti amin na banag dito rabaw ti daga. Ngaging gay ti karbangan ti may sa tao. Nagpapanpay ti anak na. Kat saan na amawatan? Kanapat pataglatakan ko na ti pirak na ngam ti pakaragsakan ti bukod ng anak. Anya ti po na ti doktor, senyorita. Mild stroke tinapasamak kini mami to niyan. Kanayon mat namin ng pungpung to. Ay, wan nga rod. At da ngamin inyawag ni Dawalkan Kuana nga isot nagpungtutan na launay. Saan na amaklon ngamin ti kinapudno? Kan di na maamiris. Asan nga amin abanag dito rabaw ti daga? Kit magatang na. Dahil tangarong ka. Ala, parang no iti da ito ang napasamak kini mami. Kit adan pagpampanunutan na. Sapay na kumaa. No di pa lagpanunot iti nasayaat. Saan ko lang amon asawan to niyang? Tapay lang di makunam? Masyan ka pailakan ko na, friend. Tapno may kan pa itigundaway nga agbabawi, friend. Nga ta? Sapay la kumaa. No apikit di nga urayan tayo pailaing. Nga adda pakadidigraan tayo. Sakbay ang makaamiris tayo. Ay, natural sa iti tao daytan. Maneksyon nga muna. Sakbay ang makaamiris kinagbabawi kada iti basol na. Ano mabalin? Ket, saan kumaakas ta? Saan ka di? Gusto ka? Kas iti na ko na. Sapay la kuma. Tama ka amiris to ni Doña Candida. Sapay kumatakas ta. May isabalik man di saritaan. Ano dito, friend? Landslide, tibotos mo, friend. Dada naman pasan ti counting. Kadagiti amin na barangay. Kan sigon iti report, dagiti tao tayo. Awan pa 10% iti botos mo, ti botos ni Doña Candida. Kasta ka di? Wan. Kat namaman na dahi ta resulta. Amang anon adang agpungtot. Kat masunod at tipan nakaatake na. Kat mauluyanan. Sta ka di, dawat? Wan, iso pimanawakon. Kinawan ganas ko na mga mo iti resulta. Sus, sigurado lakit eh. Nga adang agpungtot ni madam. No maamuan na anaaba, kun nagdakkel ti lamang ni Eloisa. Masapol nga watan na iti resulta. Kuma? Ngam, ni madam ti tao at di na maklon ti bidot na. Ken pan nakaabak na. Iti napasamak kan kwa na ita. Di pa lang ata nagnakaw, no nakaamires. Saan ko lang mo? Ngam kasi tinakunak. Saan ni madam ti klase ti tao nga muna tagpakumbaba. Ken mga awat iti nagbintutan na iti pada na tao. Madusdusa. Wen, talaga makarkarman. Dahito yan ti pangrugyan ti downfall ni Doña Candida. Sika ko matimang bantay kini mami to niyan. Adalang napatag nga si kasuwag. Uwan kahit kumusta matan ni madam? Okay matan. Ngam saan na pa yung maigaraw ti kagudwat bagina. Kan medyo biddal pa ti panagsauna. Ngam ko na ti doktor, masapol na ti therapy. Uwan Angam, sana 100% nga agsubli iti normal ti kasasaad na to niyan. Dahitan Kan masapol ang maliklikan ti pan naka-stroke namanan.
Tama nga no dinan malasatan pa eh. Rabang na kumama amuan ni Madam Dayta. Tinto doktor ti mangibagakan ko na. Sige nga ron. Ay, anya dagiti masapol ang may tugot. Dagiti pang unag nga arwatan na. Kumita kalatan ni di kwarto na. Uwan, siya akong ti makaamaw. O sige. Agpaitulod kanto kinidawal. Isuti ko na ni Jonas. Iswa, gayan. Nalpasan ti counting kadagiti barbarangay. Kumusta? Layo si botos ni Eloisa. Kailangan official counting winukan basing iti munisipyo ti Mauray. Ken proclamation ti Kumlik kadagiti nangabak. Awan kayam, ni mo ni. Run away mat. Kas number 1 councilor. Talaga? Wan, awan pa iti kagudwa ti botos na ti may kadwa keng kuana. Talaga, matan niya. Ado ti mangibagbaga. Adakkel ti kundaway ni Eloisa ang isunto ti Mayor ti San Mariano. Iti masungat ngal daw. Itapay na ang kablaahan kan, Vice Mayor. Anya, uri si kamot friend. Nagadayo tinangitarayam iti sumarsarunukan ka konsehal. Awan mabalin. Nagsaon, dagiti umili. Ngam, ni Doña Candida. Kumusta nga tan? Ano nga to ti aramiden na numaamuan na ti resulta? Amangan, nagatake man na iti may kadwagong daway. Awagak man kit din ito niya. Noon niya mo ati kasasaad di bakit? Nakasakit di, takas na mild stroke lang. Ngam, delikado lata para iti second one third stroke na. Kapod no, itake no nam. Ay, kasimot ni Jonas. Sigurado nga iso ti maturturan ang mga sikaso iti inana. Adda kwartada, friend. Baknanda. Mabalin na ti mangalay ti private nurse sa mga sikaso ka ni Doña Candida? Wen matkit di Ay, nagpartak ti karma niya. Namidwa, nagpanggapan na kay ti Dagas. Namanyat naghanap na. Kananya mo tinagbanagan ti kandidatura na. Kapilitan ang bagsak. Ta isot kang runaan ang maatap. Ta syempre, isot kalaban ko. Election related ti napasamak akayat nasawan. Kalaban iti politiko, ti kang runaan na suspect. Pudno nga iso. Hala, lupay kasta. Nasaya at no makarecover. Tapno maadaan pa iti gundaway nga agbabawi. When no mangatur kadagiti bidtot na, friend. Kablawang gabi si Mayor Eloisa de la Cruz. Agyaman at Mayor. Kan the next mayor, it is San Mariano. Ala, adayo pa yung mapasamak dayta, Mayor. Ado pa'y tinaskan nga adalag, iti panangipataray iti sibubukan nga ili. Kabalam dayta, may saka masirib. Manutikas ka as CPA lawyer. Mayor? Kanalpasan ti saritaan. Kinapod nun, aglib ni kumpadre Gonzalo, tama pa nagpaaga si Amerika. Kasta ka di? Kaya nasawan, acting vice mayor kan. Mayor? Kat nalapit, into nagtakam kayon, abarwa na butusan. Saan ngagbayag, agsublimot lang yung Amerika para tultuloy ang medication na. Into nagangay, ag-resign na kas mayor. Anya? Akayat na asawan, si kanto ti agbalin na mayor, kat nimat munik ti vice mayor. Wow! Oh, kaunaan ti pagkasaritan ti San Mariano. Ngagpada a babae ti mayor kan vice mayor. Kasta ka di? Sika ti kaunaan ngagbisi mayor kan agbalin na mayor ti San Mariano. Ket agbalin na baset ti pakasaritaan ti ili tayo. Ada kay ti ospital, Tonyang? Wan, siya tinambantay kan madam. Kumusta mo ni Doña Candida? Magdal pa lang nagsao. Kung saan na amay ko titi kagudwat bagina. Kaasimat nga ron. Masabol ka nung nag-therapy. Iso ang mga ala ka nun ni Jonas, iti private nurse na. Kung therapist na, amang masahe kan kwa na. Rampang laang, nakabakbak nang da.
Kayat ni Jonas adaras ang makarecover ni Madam. Nga sayat, no kasta? Nung kunakano ti doktor, ang mga no saanin nga agsubli iti 100% ti kasasaad ni Madam. Ay, day talaan. Wan gayam, amo na ka din ti resulta ti eleksyon? Saan ko nga mo, no naibagan ni Jonas? Awan pa iti official result pa ni po iti Municipal Board of Canvassers. Ngam, nangabak kami kina Eloisa. Kablaawan kayo nga rod, ha? Akit ti gayam mo, layos ti butos na. Pakaragsakak unay day taabaligi ti best friend ko. Idaanan mo kumati kablaaw ko kunkwana. Sige, makadanon to niyang. Ala, kastapay nga rod. Agyaman na kitid formasyon. Bye. Bye! Kaasimat ni Doña Candida. Kablawan kayo met, amay pe. Nagbaligin ti anak yo. Ay, agyaman na kiti dakkel a suportayaw, mayaw. Awanan ni aman na. Nakita ngamin ti potensyal ti anak yo ngagbalin na nalay nga leader para iti ili tayo San Mariano. Mayor. Kat pasensya kayon, no nakikumpluta kiti ken Doña Candida, iti panang papanaw na kada kayo dito San Mariano. Maawatak, mayor. Ngamain, apiktado ide ti anak yaw. Kas may isang ama. Saan ko kayat ngaglading iti anak ko? Ngamawan mo't lang nagbambanagan day di nga niramid mi kada kayo. Kinapundo na, mayor. Agyaman kami kada kayaw. Anya? Aklunan bay. Dakkel ti naitulong ti inaramid yaw. Ta isot binusbos ti anak ko anagadal kenang tunoy iti arapaap na. Amay pe. Iso nga utang namatlaan kada kayo anaim pag-anakem dayjay. Awan. Bilibak. Wino dayawag ti kinaraggat na anang tunoy iti arapaap na. Ken dayawag ti kinatibkar na tanalasatan na. Nagiti panupo kadimtanggan ko na. Ay, day tamot ti dayawakan ko ana, mayaw. Katita, napit nan ti bunga ti sakripisyo na. Ay, day tati, dakkel apagyam-yamanak iti Diyos, mayaw. Tauray kas day tinapagtang kada kami, nang runa iti anak ko. Ano pa'y nasakit, ti panagsinadakin Jonas, nagbalinlata na tibkar. Dayawag nga ron. Iso nakita ken ko na ti kinatibkar. Akan nasaririd anak yo. Iso may karilawuna ingagbalin ang leader. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka iti sumaruno pa nga episode. Iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Kumusta kan, Doña Candida? Imay kakatita. Tapno, ay ayon na kan sindak itinagban agak. Awan, kasta banggap ko. Kahit kala nga masarungkaran. Tauray kaskasano at damad nagkadwaan ta Doña Candida. Kumada ito yan, ti pakaamirisam iti amin na nagbidudam. Tasya, saan ko alibakan? Sana ka santo? Nagbasulagmat, ngam nakaamiris akon. Anya. Nagbabawi akon kadag iti basol ko. Katadapay mo't gundaway, pananglitop ko kadag iti nagbasulak. Babaan iti panagaramid ko iti nasayat. Isor-soro na iti aramidak. Saan? Natural lang iti daw dagbindot. Nga madalat tamat lugar di pa nagbabawi. No kaya't ti agbabawi. Kat naikang kati kundaway. Tasaan ka napakaruan iti panaka-stroke mo Doña Candida. Iso asana dagas no agamiris kan agbabawi kan. Dayamot na ti kinasaya ita da Mayor Solomon kanya, tatang. Di tao, managbasol man ama ko na. Oray kasano kinadakas na. At dalat ta sila ti kinaimbag iti kaunggan na anak. Wad no day tatang. Kang runaan ti kinapakumbabalat ta.
Ket dayawag launay ni Mayor. Tanagkid daw pa iti dispensar kanyak. Da inayunan na ide ni Doña Candida. Iti panangpapanaw na kadataken, panagsinayaw ken Jonas. Tatang, Dupay kasta, inlawlawag na matkit day tigapuna. Napatagkan kwa na ni Buday. Malaksay nga agmay sang anak na. Saan na akayat nga aglindaag? wen, wad namot ket di, tatang. Tinagan na, ipaay na amin na pakaragsakan ti anak na. Ngam, saan nga amin siguro nga nagandakit kasta nakaw? Ano niya? Kita ang tinaramid ni Doña Candida ken Jonas. Makuna kaday apat-pat ganda ti anak na. Diya ka mo, tatang. Taapay akas jay, tinaramid ng agpayso kada kami. Panagim bubuko ti inaramid na. Ken napatpadag ti kinabaknang nangem ti pakaragsakan ti anak na. Wad namot ket di, tatang. Iso adita ang mapaneknekak. Asaan nga amin ang naganak. Ket ti pakaragsakan ti anak na ti pampanunudan na. Tatang, Ngam kita ita ti nagbanagan na. Naimbag kita ita mild stroke laang tinapasamak ken kwa na. Kasanaw no nakarkaro pa'y. Ada kadipay sirsirbe ti kinabaknang na. ngam, ita, ama amiris na siguro. Nga uray kas jay tinaramid na iti anak na. Nilata Jonas, ti mga sikasukan ko. Nayawid tan counselor, my friend. Nasayat nga rin kasta niya. Nga mada private nurse na, kan therapist na. Rumpang laang, tapak ng damit. Gusto ka. Katsapay lang uma. Tama ka recover matlaang ni madam. Ken? Anyang ano ti kasasad na ita? Saan na makapag na? Naka-wheelchair. Saan na ama ko ti kagudwat pagina? Kaasiman. Kun badal nga sao. Nung pa'y maawatan mo. Ang kasanon lumamuan na ti resulta ti eleksyon. Kat maatake manan, friend. Ay, dahin tan ti pare ko. Proclamation na nitong bigat. Kalpasan ti official kadbasin. Kasta ka di? Kablaawan ka, busy mayor, friend. Agyaman na to niyan. Ada yung tinadanon mo. Pudno la unay. At itao amay ruraman. Ni Apo Diyos ti manarakan. Agyaman na kitian anos mo to niya nga. Tamalaksid di nurse ni mami. Ado ti maitultulong mo. Awan ang yaman na, Jonas. Uray no nakauy-uyong ni mami ken ka. Man ano samlat ta. Ang yakot nga rutan nga eh. Kitsapay la ko ma, tagbalbaliwan to niyang. Kumaa? Ay, sapay ko mata makaamirisan. Mabit lang to niya nga. Ni Happy to yung mauawag. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Hello, Hepe? Anya ka diti maipay ko kada kayo? Nayawid min, Hepe. Dito yan pala yung agpaimbag. Anya? Umayak dito opisina yo? Uwan, Hepe. Itamat laan. O sige, bye. Ay, anya nga tati napatag nga ibaga kanyak ni Hepe. Ada kami dito munisipyo, Jonas. Uwan, Monique. Mapanak man dita police headquarters. Tapi nayaban nak ni Hepe. Apay ka no. Stay ko ha. Sorry ha. Awan gam karabagang nagdamag. Kumusta ni mami? Nayawidan. Saan na maigaraw di kagudot bagina. Kasta ka di. Kan, bedal pa ilang nagsarita. Pasensya kan ha. Naminsan lang na sinarong kara ki hospital. Awan ang yaman na. O sige, panawan ka pa dito ya. Sige, mapanak mo dito opisina ng incoming Vice Mayor. O sige. Di magasak, ada bisita na. Isa saan ako na nagtuloy.
Kaasi at talaga tilangan ni Madam, Tawol. Saan ko ang magawidan tirik na makaluha ka? Awan sa bali. Napabasolin tayo. Awan mabalin. Tilagong ungot nga kararami din na. Awan serbiti ado a kwarta, winong kinabak ng mono, masaksakit ka mo. Puno na da. Oh, anya nga da. Makita mo. Masipsiputak nga agar arubos tilwana, dinan sa madmadlaw. Makam amiris mo nga na. Mabalin na kasta. Rimar maditay ni Jonas, kasla nagdardras. Adangamin ka no awag ni Hipikin kwa na. Abay nga da. Ay, amok pa yan. Namangan matkit din o. Nuan niya manang. Namangan no may papaniti na tilewa hard killer. May sabadadaya parikot ni Madam nung nagpudno ti hard killer. Ani Madam tinang herken ko na. Apay namin anaskan nga aramidan ni Madam Tikasday. Ado, tika po na ito niyang. Nagdakkal di kastos na iti kampanya. Kandang namnama mga abak, ta nagkatang iti botos. Anya nga rod ti mabalin na no saan akayat dagiti tao. Kan maysa, damo na laang ti sumrag iti politika. Nasaya at matikas dyan na pasamak. Apay mat anak ko naman nasayaat. Tapno mamiris ni Madam. Asan nga minabanag ket magatang tipirak na. Nakil sa di parikot mo kaslawit mo tilobong, Jonas. Dakkel a parikot dawal. Abay. Nagpudno ti hard killer. Nya. Imbulgar na binayadan kano ni Mami iti dakkel agatad. Tapno patayin na ni Eloisa. Naspak. Oh, kasla marunawak itibayin itay kasangsangok ni Hepe tawal. Kasano nga rodan? Mauray no anya ti ibagada Eloisa. Kan ti partido ta tanabwak dagiti tao idi. Kat saanan ang natuloy ti meeting di Abanseda? Daitan di problema. Kang runaan ni Eloisa. Taiso ti mismo a target ti hard killer. Bosta kasta tinagbanagan ni Madam. So dahito yun ti imbagak kan kwa na dawal. Saan nang nga ituloy ti anyaman a panggap na? Di nakimpangag. Parikot na talaga. Nadagsan dahito yung inaramid ni Mami. Nangag ko ngamin ti panakisarita na iti daydi a tao. Kat binagak adagos ni Mami. Linapdak. Ngam intuloy na latta. Nagtakas sa talaga, tata. Anak. Sorry. Personalan da ito yan, tatang. Ang aming kasanaw. Kasday matan di kasasaan ni Dunya Candida. Arami daglat patirumbang tatang. Makaamun tulatan no anya ti sumaruno mapasama. Ken aramid. Ay, si Kalata Ket, ikonsulta kada Mayor Solomon da ito'y tatang. Ay. Masapul ang maipaayan mo't iti leksyon ni Doña Candida. Tabaran da ita ti makapanangutan na. Nga agpalbaliw, ken makaamiris kadag iti bigtot na. Ay, malanak ka. Mas masirib ka ng siyak. Mas amaw no anya tinasaya at parakin ka. Ala, arak manin ti sangsangwam, Jonas. Bay anak lang to niyang. Nadagsan ti parikot ko. Ket saan ko nga mo? No kasano arisutan da ito eh. Anya? No kasano nga ibagak kini Mami. Ket kasta ti kasasaad na. Apay, anya nga min dayta. No maamuan na da ito eh. Saan ko nga mo no anya ti mapasamak. Iso kinasaritak ti abogado na. Ket isupay lang ti makam mo. Abogado? Well, kung gayam. Mapan mo man ayaban ni Dawal. Kaduan nak nga ginom. Anya? Awan may tolong king katiara. Sa nagabota, kahit kakadwan nga ginom. Amok, angam no mabartekak. Mayaw awan ba ti problemak? Nga, minton makaring ka. At damanin di tati parikot mo. Ken mabalin na manayunan pa itang sakit ti ulom. Ngam, nariribo kan ti ulok Dawal.
Kasla bumtaken nga agpanunot ka dagito ang mapaspasamak. Relax ka. Manunutam no anya tinasayat nga ramidam. Wan, kinasarita kong ti abogado ni mami. Kat kinunak, nurumar ti darom kan areswarant kan kuana. Iso, ti sumango. Nasayat lang. No mapalubusan ng agpiyansa. Kasanon mo saan? Makaamon ti abogado iti dayta. Mabalin mo't siguro dumawat kami iti konsiderasyon. Maus ares ni mami. Kaya't mo, agtalinaad iti mansyon yung saan na mapalubusan na rumar. Wan, awan cellphone wano anya gadget. Kan makaamod ditan ti korte, no bilang. Iso Ay, kababain daytoy. Dayta ti pagsakitan tinakam ko dawal. Kat, adda ko makidawat kan kadawal. Amok nga ado ti ammo maipapan kadagiti ibagbaga ni mami ang negosyo na. Panagkunag. Nasaysayat no maisuko ng dagita. Barang lumag antibasol na. May baba ni The Hard Killer. Anya nga tanong kasaritam ni Eloisa. Amok nga suti kang runa na mangitarong kin madam. Kastamad na Mayor Solomon. Sa nabali, tawan mo't daga sa napasamak. Wino sana ni patungpal ti Hard Killer ti bilin ni madam. Saan ko nga mo dawal? Awan rupak asumango kadakwada. Nang runa kin ni Eloisa. Asya lang nga rodon ti naramid ni Doña Candida ken pana. Ada pa larik na naamasyan iti nagbanagan ti bakat. Ay, wan nga raw. Iti na oding nga inaramid na. Kat di nan mapalapas. Ano ti plano da? Yuli da ka na ti darom ken kuana. Ay, rebeng na lang ah. Agsasaro na dagiti parikot na. Mangrugin ti karma ken kuana, uncle. Husto ka sila. Ay anya nga tanga pa ti aramid ni Doña Candida no maamuan naman nun ti darom ken kuana. Ay, parikot dan ah. Nasken ba amaamuan na? Sa bagay matkit diya, saan tayo naparikot? Nagpasang ti official canvassing kat maiproklama kayon insan. Panyaro din, san? Awanan makalapod iti pa nagtugaw mo kas busy mayor. San na nga, busy mayor? Anya tikat masawan, Ma'am Monique. Apa man namalpas ti panagsapatada? Aglib ka na adagos ni Ninong Gonzalo. Anya? Wan sila. Kat mapanagpaaga si Dia Amerika. Kahit nasawan ni Ma'am Eloisa Tiago ay si mayor. Exactly. Kasla tagtagainit lang. Di si Kamat Tiago ay si Vice Mayor. Ta si Kamat ti number 1 akonsihal. Kapilitan sila. Kat natural, si Kamat ti Vice Mayor. Kapilitan ko nakmanan. Awan ti mabalin. Kuna ni Mayor Solomon, agsik leave ni Vice Mayor Gonzalo. Ngam kalpasan ti leave na, agresign mo din. Oh, kaya naasawan? Ag full-pledged a mayor ni friend Eloisa. Ay, ad-adan to nga ag-high blood ni Doña Candida. No kasta, nayulin ti drum contract in Doña Candida? Well, malaksi iti personal at darum ni Eloisa. Sa bali pa iti darum iti partido. Gapo iti panakasabota iti meeting. Uri kas ti napasamak, nagtinagkapabor kada tayo. Tadadanapan kada tayo ti simpatiya ti tao. Wan man kindi. Nga masapol lata mayuli ti darum, iha. Da kayo Yam no siya. Awan dakas nanay sanod yun ti darom. Kaasimat ni Doña Candida. Saan ko masungbatan ngagmay sa dayta at partido ti masiknan? Wan matkiti ang papa. Kan masa kasanon? Noon ay patungpal ti Hard Killer ti bilin ni Doña Candida. No nag-stampede, kat ato tinadangran kasanubay. Sa bagay, talaga mati tinaramid na. Kasi nung ay patungpal, nagpaiso ti Hard Killer kat napatay na ni Eloisa. Dayta nga ron kat. Mabit lang papa. Ni Jonas. Sige. Iso na itanti may sanam na maga mapasama. Papa? Sumbatam. Sige. Hello, my friend. Nakaawag ka mat. Anya ti may paay ko. Monique,
At ka din ni Mayor dita. Oh? Ata? Mabalin nga ta nga umay kunto kasarita. Ada dito'y abay ko. Iso ti kasaritam? Agyamanak. Papa, da kayo ti makisarita ka ni Jonas. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo kumay panubos ang malapsalan da ka iti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At ako man napatagunay nga ibagak, Mayor. Isa, kaya't kayo kumaakasarita iti personal. Sige, inton bigat. Umay ka niya opisina. Agyamanak, Mayor. Kumusta gayam ni mamam? Madama ti therapy na, Mayor. Hopefully, makarecover. Kadwa na. Nagdakkel namin ti parikot ko kuan. Iso kasarita kayo kuma iti personal. Sige, umay ka niya opisina kinton bigat na pagsaritaan ta. Nuan niya na ita. Agyamanak, Mayor. Bye. Bye. Agyamanak. Ta makasaritak ni Mayor Solomon. Di ka dinadlaw, Papa? Napartagsamat ni Jonas. No, nakainuman mawatag. Ag problema launay kan Doña Candida. San tayo ka di may paayan iti konsiderasyon? Gapuman lang iti kasasaad na? Pagsasaritaan mi kada kong Padre Gonzalo. Kaya ba't damat abogado na? Sa bagay, Masapol nga da compromise iti daytoy. Ket no bilang taday tatikid dawan ni Jonas na bigat. Human mi ken Eloisa. wala. Ken kasaritak mo't netor di kamba. Ta nga isumot iti nalik may para iti dayti abanag. Sana dakas ni kanya ti konsiderasyon, Papa. Total, saan mo tanay patungpal ti hard killer tinaibilin kan kwa nga? Uri, doon unay ni Jonas, kadagiti mapaspasama kita. Saan pa yan naimbagan ni Madam? Magdaman na nadagsa na parikot na. Awan mabalin. Pinalagi palmadgayam ni Jonas idi. Nanatiliwan na tinaka sa panggap ni Doña Candida. Ngem, intuloy na lata. Tanam namaan namat asaan nga ibulgar ni Jonas. Ngem tinakas na natiliw ti tao. Nasiputan tang at darmas na idi at dayjay pagmimitingan ti grupo ni Luisa. Sakit iti tiliwanda. Limaban pa'y kadagiti pulis. Ngem, awan gaway na. Rep ti pulis jay. Isuan, natiliw damot laang. Kapilitan na si mo kumatlang. Tapatayin da no ituloy na tilimawan. Kita man lang ti tao. Uray na pagkat kan amo na adakas ti aramiden. Mayat lata. Basta makaigam iti dakkalagatan. Naturalan iti daw na dato niyang. Nangron agad narikat abirukan ni dati kwarta. Apay ni Madam, at super back ng mouth. Wen, puno na ita. Nga madamat dagiti pangwartaan ng illegal. Tupay lang ti makamo dito ito niyang. Rumarak. Una. Si kanti makamo amang kita iti kaninyo, kada Nurse Alma. Sige, no problem. Kan si kanti makamo amang pakan kini Mami. No damagan na kamanan. Anya ti baka? Ibagam nga, ada kasi narko. Sige. Ngam kinapodno na, mapanak iti opisina ni Mayor Solomon. Kasta ka de? Kalpasan na, amangan no mapanak iti opisina ni Councilor, kan incoming Vice Mayor Eloisa. Anya? Papos ko ti rupak para lang kini Mami, Tonyang. Anya ti kayat masawang? Ada ti daw kadakwada, kit barang patganda. Gapuman lang iti kasasaad ni Mami ita. Angkal, talaga ka nga ituloy ni Insan ti darum na kontra ken Doña Candida. Ay, huwin ka daw. Anyam kasano dayta? Agre-recover pa lang ni Doña Candida iti pan naka-mild stroke na. Ay, ket, anya nga raw. No maamuan na amay darum. Amangan no maatake manan.
Ay, awan aking basol. No kasta ti mapasamak. Tay sumot ti nagaramid iti parikot na. Ay kasanaw, no naipatong palday di a hard killer ti naibilin ken kwa na. Di pa'y kat natayan ti anak kaw. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Ta saan ana ipatungpal day at tao, tinaibilin ken kwa ng aramidan na akatupkad ti dakkel agatad. Ay, iso nga raw. Nagbiit ti karma. Bun nga raw. Agasam day tanggal? Eh, Maiturod na gayam ti kasta? Oray saan nga iso ti mga ramid iti dayjay? Mabilang lata a kriminal. ay, awan mo't dakas nga aramidan ni Eloisa ken kwa na. Saan ko nga amaw, tanalaos ti gura nakin ni Eloisa. Anya ka ti may bahay ko, Mr. Mercado. Kwa, Mayor, papuskulok ti ropa kon. Mabainak ko mga umasidag kada kayo. Para kini mami daytoy. Anya dayta? May papanitik kaso ani Yuli kontra kan kuan. Unakon ka tatayta ti bagam. Awan ko matiparikot. Saan ko kumaabiyangan? Ngam numamuan na daytoy. Amangan numaatake manan. Kat saan nan amalasatan pa'y. Kuma, dayta ti pinanunot na sakbay. Ngay narabid na. Kinapudno na, Mayor. Amok day jayan. Tanangag ko ti saritaan da iti day jaya tao. Ngam, Linapdak. Ngamin tuloy na latta. agasam layta. Iso pinaawag ko nito niyang kin ni Councilor Eloisa. Nga ganad. Ta adag pang panggap ko na iti dakas. Amom Jonas iho. Daytoy kadsan ko mapagsakitan ken pangguraam kaniya. Tanagdak ka na perhuisyo tinabasamak gapoy ti daytiyay. Amo, Mayor. Magyamanan tayo langan. Dasaan na ni patungpal na hard killer tinaibilin ken kwa ng aramidin. Kasanon, no saan ket na patungpal na ti plano na apanang paltog na kumakinilo isa kat na tay. Anya ti bako namit Mayor. No pa'y maawatan ka. Nga madamot nagkadwaan mi ken Doña Candida. Kinapudno na binalaga ko ni di pailan. Ngay sardeng nan dagiti illegal nga aramid na. Anya? Ada amuyo, Mayor? Ado, kinapudno na kinalkalubak dagita. Gapo iti nagkadwaan mi. Ang nakaamirisak. Isu a pinagbaga akon ng isumot ti amok ng madaywan na kanyak. Ken kinagura nagpaikit di. Kasta. At dalata panawan di pa nakaamiris ti may saan tao, Jonas. At dimteng kanyak na itapanawan. Isu nga ramida kami nakabalak amang litup kadagita. Tadapay gundaway ko. Ma'am Monique, dandanin kayo nagranakin Mr. Mercado. Kapampanaw na lang itay sumangpot kayo. Oo, kasta ka di Sheila. Kaya't na kayo akasarita. Adamat na pananda iti driver na. Kakapkapag mo titi opisina ni Papa. Kat nasa una ka pampanaw itay sumangpetak. Kasta ka di? Di man kasgayam dito eh. Problemado launay maipapan kadagiti kaso ni Doña Candida. Kinapod no na, kinitaw ko ka ni Papa. Asaan da ko man nga ituloy ti darom. Ngam, kinuna ni Papa, anas kan ani Doña Candida. Di mismo agkid daw. Saan kat ani Jonas? Kasta ka di? Tasan ka nawat ani Jonas di nakabasol. Matkit di Isa may tulilat ta. Kat no agdawat iti konsiderasyon. Well, mabalin. Tilikliklikan tayo. Kat tipan nakaatake namanan, no maamuan na anaidarong. Naitalang ti parikot. Ninsan Eloisa, ituloy na latano. San apa nang ibalas nga masapol lang ang maikan iti pagpampanunutan ni Doña Candida. Nga dahi tati pangladang na, awan maramit tayo. Ngamin, biyag na tinagpegad. Saan kayo nagkita ken Eloisa, senyorita? Ay, saan ko anadanon to niyan? Kat ni Mayor Solomon. Nagsarita kami. Ngam saan na kano ang madesisyonan.
Tati partido tati mangedan. Di maituloy ti darom. Uwan, kan saan lang aday tati pagparikotak. Kan pagsakitan tinakam ko. Anya pay? Adugayam ti illegal nga aramid ni mami. Anya? Saan nga yung binsa-binsa ni Mayor Solomon? Makamuak ka nun amang doktor. Sus, dahitan Iso ang mabainak unay to niya. Iso ang nakaikadeng akon. Anya dayta? Awagat ti abogado ni mami. Iso ti mangibaga kadagiti kaso. Anak kay daruman na. Anya? Kasanon no? Ay na, yadadayo mapo. Awan mabalin ko to niya. Inaramid da dayta. Ketnas ka na sangwan dayta. Noan niya ti katukad na. Saan na ka na nauray? Saan kumatan anadanon tay extra, friend? Ada nga min napananmit ka ni Jonathan a driver ko. Ay, gayam. Saan ka di akabailan pa nilito? Saan pa, friend? Amangan no, agdara pa ilang ti sukat na. Anya nga min tiranta na pailaan? Nagapoy ti opisina ni Papa. Kinitaw na anong mabalin, kat saanan nga ituloy ni Papa, wano dapat pati kontra ka ni Doña Candida Adarom. Gapoy ti kasasaan ni Doña Candida. Napanunot na kaditidakas nga ibunga tinaramid na. Kasanun, no naipatungpal da at tao tinaibilin kan kwa na. Natayak ko masiguro. Naitangarot kat, friend. Matuloy ti darom. No ti darom, ti partido, ket saan da nga ituloy. Adda kadakwada daytan. Ngam ti darom ko ket ituloy ko. Well, okay. Awan makainakap kan kay ti dayta. Bihag mo ti pinanggap da ket talan. Dayta nga rod. Pudno, saan ana ipatungpal ang krimen pay lang dayta? Husto ka, friend. Rombang kumamat ama amiris when mapanunot ni Jonas dayta. Tipay laang pakasegnan ti ina na ti kang runaan apang panunutin na. Kasanon ti sabali at tao. Friend, Basta saan abumaliktad ti saksi wenno ti hard killer. Mapalod dayjay at Doña Candida. Dakas ti agibalas ako nada, friend. Yan, saan apa nagibalas daytoy? Sapsapulok lang ti hustisya. adda karbilang paray ti dayta, Eloisa. Kudno, naiwaksikon dagiti inaramid da iti napalabas. Sana nagsakta. Inarunan na latak kan rinubruban na ti rumrumsik apong tut iti baruko ko. San laeng ati panang panggapda iti biyak ko. Nakurang laeng ti ebidensya. Ngamdakkel ti atak ko nga iso ti akin utek iti panakauram ti balay mi. Anya? Wen, kasigun iti resulta ti investigasyon. Nilaang Doña Candida ti posible ang mga ramid iti kasjay. Gapo iti may sa arason. Kang runaan na. Nalawag ti testimonya dagiti nakakita iti daydi arabii. Iti may sa alugan. Ngayon marumpayan iti balay mi. Kan nagtardaras at pimanaw iti mangrugin ti uram. Kasta tinapasamak? Well, friend, lugan lakit dinid Doña Candida. Tanuawan da ka sa panggap dagiti nakalugan iti dayjay. Apay nga awan plaka na. Iso pasensya na nga, friend. Kasi tinakunak sa pulag ti hustisya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, subscribe ka ta mga ano may panggapeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Papa, awan matgayam ba nagtiimbestigasyon? Iti may papan iti panakauran ti balay da Eloisa, ang nakairamanan ti dua, balay ti karubada. Awan nga min ti agsaksi. Kan awan na batad nga ebidensya, amang itudogan Doña Candida. Kada kayo, Papa. Anya man ti makunayo iti dayjaya na pasama. May salang databag. Tanay kagara dayjay nga uram.
Kasta ka di? Nasakit ngamin tinakam na. Iti panang tarimaan da Eloisa iti malayda. Katamkan na agsubli na. Anya ko mo ti parikot dita. Katawan mo ti relasyonan da Jonas kan Eloisa. Amkan na agsubli na. Kat pasublin damanan kan Jonas ti relasyon na. Kasta? Ay, talaga gayam adakas ni Doña Candida. Wani ha? Ado, ti mading arabid na. Kat nalabit, mangrugin na masingir kadagita. Baban, iti pan nakaatake na. Papa? Iso awas tumagkit din ni Eloisa. Masapol asangwan ni Doña Candida. Angkan, awan maramidan tayo no day tati pangadang ni insan. Hey, uwan kas iti kunana. Saan apan nagibalas? Ngumkit day. Sa pulan na laang ti hustisya iti inaramid day jay ak Doña Candida. Aglablabos mo't ngaminan day jay abakat. Hey, saan agapo tabakdang? Maaramid na latamutan ti kayat na. Aging ga iti pumatayang iti tao. No panunutan, awan na dagsan agapunang aramidan na tikas jay kani insan. Ay, gura, tinagari iti kaunggan na. Rumrumsik agura, tinagumok iti barukong na. Katpulusan nga awan na saya at mapanunod na. Anya ito tinapasamak ken ko na? Karma ako nada. Iso ahusto matikunan insan, sangwan na tikaso na. Ay, sa bagay, ang mabalod nga taday jay. Siyempre, pagtignayin na ti kinabaknang na. Siguro Ay, kaya't laeng nga ipakita ni Eloisa asaan nga iti agnanayon kat agare iti kinadakas. Pudno day ta, Uncle. Ay, mala. Urayin tayo latan ti mapasamak sila. Osteking kayo no bigat, friend. When nga rod, friend. Si Kampi Kabarbaro a vice mayor can soon to be the mayor. Anya? Nakasaritak ni Papa. Apaman na makapagsapata tayo after several days. Aglive ni Ninong Gonzalo. Gapot agsubli di Amerika tapno agpaagas manan. Kaya't nasawan? O ay si Mayor Akadagos, friend. Right? Ket si Kamat, ti o ay si Vice Mayor. Juan, kapilitan. Iso nga, agpapaisurok ka ni Papa. Kabailam day ta, friend. Nakampas ka mo ti kurso ma business administration? When, dahi ti pinaalan ni Papa kanyang akurso. Abogan siya kumaiding, ay, si Maduta ko. Sa bagay, para iti anyapay kuma, kat baknang kayo mat. When nga rod, kaya't ngamin ni Papa iti, agritiron, kat siya ti sumukat kan ko na. Awan ngamin isam ko iti politika. Ngam, simrik ka matlaan, friend. When, nakarita ngamin kan ka. Saan nagaputa babae iti may sa tao, kat saan na nakabailan ti sumrik iti politika. Kan, agbalin a leader. Alakat, awan dakis na, friend. Kung nangarod ni Papa, first time iti history ti San Mariano, a babae iti agbalin a mayor. Ken, babae, a vice mayor. Ay, right. Kat agpada pa a panawan. Babae ti mayor, babae mati vice mayor. Napasamakan. Nakatugawan kas busy mayor ni Insan Eloisa, Ma'am Monique. Wan, kat mabalin niya ti dito alawas, agbalin nga uway si mayor. Talaga? Agsiklib nga ni Ninong Gonzalo. Mapanagpaaga sa ti Amerika. Ay sus, kasano daytan? Adagam sakit na? Wan nga rod, amangan no may bypass operation. Ala, katamangan no sumaruno ti panagikat nanton a mayor. Gapo iti salon at na. Kaya't masawan, agbalintun a mayor ni Insan? Kapilita na kasta ti mapasama. Katsika,
Si kamat ti sumukat kani insan a vice mayor? Maybe, yes. Wow! Nagmayatan? Nimat attorney daytoy. Anya nga tatibagana. Hello, attorney Costales. Anya? Umay kayo dito'y balay? Taadan kada kayo ti kopya ti arrest warrant ni mami? Anya? Adamat dagiti pulis ang mga iserb iti dayta. Uwan, attorney. Awan mabalin tayo. Sige, attorney. Bye. Ay, so dayto yan ti ibagbagak. Ngam awan maaramidag. Nubilang, anyang harod. Sa anak mo't ngamin nga impangag ni mami, idi kinasarita. Napakumbaba pa ilang ni insan Eloy sa angkal. Kas dyan lang arudan ti inaramid ni Doña Candida ken kuana. Ada palarik na naama siya ni ti nagbanagan ti bakat. Ay, un nga raud. Gum iti na udi nga inaramid na. Kat di nan mapalabas. Anya ti plano da? Yuli da ka no, ti darom ken kwa na. Ay, erbang na lang ah. Agsasaro naon, dagiti parikot na. Mangrugin ti karma ken kuana angkal. Ay, husto ka sila. Anya nga tangagpaiso ti aramida ni Doña Candida. No maamuan naman nun ti darom ken kuana. Ay, parikot dan nasken ba't amaamuan na? Sa bagay matkit di ah. Saan tayo naparikot na ita? Kasanong nga rudan, senyorita? Kasaritak ni mami. Paliiwak no niya ti reaksyon na. Kasanon no? Kas itinakunakon, Tonyang. Nakasagana akon no anya ti mapasamak kini mami. Anya? Masapol nga ikaro na no anya ti katukad ti basol na. Anya mo't nga minimatan. Dagiti illegal nga aramid na ti kayat ko amamuan. Kas kumay ti anya. Namin ano anay tutulo ni mami. Nga iso ti maatap nga da itilikutan dagiti apasamak. Wan, managip ko. Iso ti maitudo ide nga ada itilikodan ti pan nakapapatay ti tao da. Nga insukat ni Don Gonzalo kas manager. Kasta nga rot Tonyang. Nasakit tinakam na. Gaputasan nga yung pakamo di Don Gonzalo kunkwana. Nabaybayan na iti akasaw. May kadwa ti pan nakambos ni Don Gonzalo. Animanan mami ti kang runaan a sospek. Nalasatan na tagijay akasaw. Wan Tonyang. Katita, sigurado ang malasatan naman ang taadot kwartana. Marigatan Tonyang. Ngamin, adda saksi. Mismo ati hard killer ti saksi. Kumustan tirik na yo, mami? Damat, nagnaan, tinaldawat si Rapi. Iho. Nasayat no kasta. Adda umay nga sa nga iliyo. Ni Attorney Costales. Pay, anya ti gagara na. Adda parikot, mami. Ngam isonton ti mangibaga kada kayo. No amom, ibagamon. Sigurado kayo? Akayat yu amaman? Uon, anya dayta. Kaduha na kano dagiti pulis. Pulis. Uwan, mami. Anya tiga po na kaduada dagiti pulis. Remuaran ti arrest warrant kada kayo. Anya. Umay iserve dagiti pulis. Kat kadwada ti abogado yo. Anya darong dayta. Mami. Patib ka rin niya tinakam yo. Darom da Mayor Solomon kan partido da. Kan darom ni Bisi Mayor de la Cruz. Anya. Ni Eloisa. Darom nak. Uwan, mami. Ngamin, nagpud nun ti hard killer. Kat intudo na kayo. Saan? Imbaga na kadagiti police investigator. Ada kayo tinanghir kan kuana. Apatayan na ni Eloisa. Saan? Saan? Kan saan lang at ito, mami. At dapay report nga ada illegal a negosyo yo. Anya, nakaamo amiti dayta. Saan na naskan amaman nyo, mami? Jakpulos impagarop.
Nga kasta ti aramid yo. No, sino man tinang ibaga. Iti dayta. Patyam adagosan. No adadakas nga aramid yo. Isardeng nyo kuman, mami. Saan kayo kadipay anak ka Amiris? At tinapasamak kada kayo. Kat pakaunan at do sayo. Anya dayjay. At dandagiti pulis, mami. Anya. Pulis. Nimton lang dahil ito'y umawawak. Nakalagip man. Ay, saan ko magtananaw-awagan ang paiso? Hello, Tonyang. Kumusta kan, friend? Ay na, friend. Dakas man ang tinapasamak. Kapag may saag dito'y mansyon da, madam. Anya, apay. Anya man ang tinapasama. Intaray damanan ni madam ija ospital. Anya? Anya nga min tinapasama. Nagsubang da kan Jonas. Sa timteng dagiti pulis ang mga restar kumakin ko na. Anya? At dapat di abogado na. Kat, kumusta ka namatan? Saan ko nga mo? Nagpatiak. Ti abogado kan ni Jonas ti kadwada dagiti pulis. Awan maramidan ta, Tonyang. Nagaramid iti saan anasayaat. Nukas ta nga rod. Awaten na ti amin. Awan mabalin, da ka sa talaga ti mapasamak. Kitam lang nga ya, asino ti mga ipagarop, ang makagtun ni Insan Eloisa iti kastoy akasasaad. Talaga nga da nagiti pasama kasan tayo anamnamaan. Sa bagay, Kasi tinapasama kindo niya kandida. Asino ti mga ipagarop. Akas dya ti pagbanagan na. Naimbag, tasano na pagkaruan. uwan nga rod, ngam nembagmat, tasaan ang nataya dagos. Tapno iti kasta, makaamiris pa'y kan makapagbabawi iti basol na. No, amo na ti agbabawi. Nalabos lao na yan ti kinadakas na. Taimbilin na pa yan, ti panang patay da ken Insan Eloisa. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Angkal, nagdaka sa damag. Apay. Ni Doña Candida, intaray daman na ni di ospital. Kat amangan no maulit ti pan nakaatake na. Apay manag. Sigun kanton niyang napankano dagiti pulis amang serve iti warrant of arrest na. Kadwada ti abogado ni Doña Candida. Kahit Natural, agreg-recover pa di bakat. Kat nanayunan manen ti pampanunutan na. Nalakaaya maamuan ti may sa tao ama arestar. ay anya nga rod ti mabalay no aramid naman. Ngam barang ano saan anakaro ti second time apan naka-stroke na. Ay, nalasatan na dagiti immo na iday. Anak atapan na nga day ti likodan dagiti krimen. Tawan ti Magdar asakse. Nga iso ti akin aramid. Gaputa adot kwartana? Ti amuna kat tengal na pay ti hustisya? Ay ngam dakkel abidot day ta sila. Alakat maamuan no anya ti kasasaad na ita, angkal. Ay, panawon siguro nga agbayad kadagiti basol na. Anya ti mapasama kan Madam Dawal. Anda dya ospital. Bambantayan na kiti pulis. Anya? Bale naka-hospital arrest. Aging ka sa narumartikid daw ti abogado ni madam. Ang mapalubusan ng agbiyansa. Ay, nagrigat magtunday ta. Agsaksakit na naka-aresta. No, saan nagsakit ni madam? Ket saan na mapalubusan ng agbiyansa? Nakabalod ko man na. Ay, isuday ta ti ibagbaga ni Jonas a pagbabainan na. Tirumbang lang kumadidaket agkid daw iti pamakawan ka ni Loisa. Kastamatan kada Mayor Solomon. Tadamat nagkadwanda. Kumaa. San ko lapat yeren nga ramidan ni Madam Daida. Harut kwarta na katilaban na iti korte iti kaso na.
Ay, awan nga patingga ti panagparikot na Talagang awan. Awan ano kasta. Ang mga mapakarwan iti panakaatake na. Nga isumot din di pakatayan na. Ay po, pakawan na po. Saan kumamot Awan maramidak tatang. Saan ko amalipatan dagiti inararamid na kadatayo. Nang runa kanyak. Ay, anak. Uy, tatang. Kanayon ngay bagbagayo kanyak. Adakas ti panagibales. Yung mapabasol da ka di. Kat biyag kun ti pinanggap da akit talan. Maawatan ka, anak kao. Iso panawan mit nga tatang. Nga iparupat ka ni Doña Candida. Asaan nga agnanayon ti kinabilik na. Anak kao. Asaan nga agnanayon ti kinaturay da. Pudno dayta. Adda pagpatinggaan amin a panaglablabas. Anyaman ti banagan ti daron ko kenkwana. Awatak latan tatang. Tinapatag. Maipakita kenkwana asa anak abas na agtamidlatan. Ay, anak. Saan ba't nga ta maibaga a kinatangig? Wano kinapangato da ito ita. Ngam, kaya't kulaang nga ipamatmat kenkwana. Ti kinapudno asaan nga agnanayon ti kinaturay. Narigat lang amin ti agsao iti sana nasaya at angkel. Ang no lagi pang dagiti nagpasaran ni insan. Ay, Wayne. Ngam iti sa bali abanger. Kas iti naibagbaga akon kada kayo. Makuna pabor kada kami matlaang iti dayjay nga inaramid da. Angkel? Nang roda kini insan mau. Pinagbalin na akarit dayjay anapasamak. Tapno isot pangalaan na ang umato ken mangragpat iti arapaap na. Ket naragpat na nga agpaiso angkel. Bale, ti tao matla tinangiruruman ken kuana. Mangrugin nga agpababa. Pudno dayta. Ket dayta naikari amin ang mapasamak. Anya nga tatiba nagtidaron ni insan ken Doña Candida, angkel? Saan ko lang amaw? Baknang ken influensyado ni Doña Candida. Wen, ngam saan na nakas idi? Tano saan pala nga agnaka mo no agbalbaliw? Ang mga no day jemot lang ti pakatayan na. Hello, friend. Busy. Kunyan. Awan ka di pa iti update kanito niya Candida. At dapay ije hospital, friend. Nasaya at samatan. Naimbag kiti. Saan akimaron ti panakaatake na. Nasayat nga rin kasta. Maguguran launa yan ni Jonas. Pasensyan, Tonyang awan mabalik ko. Tuntun-tunat lang ti hustisya. Saan ka mababalaw iti dayta, friend? Karpangam dayta? Sana magkiting agpanagan. Ngam, gusto ti ko na. Karpangak ti mga tuntun iti dayta. Uwan mat Nalabos nga min ti kinagakas ti ugali ni madam. Awan ipilpilit na sa bali a tao. Dayta nga rin ka. Naturay, tabak nang ngamin. Ngam agpatingga dayta to niya. Sige to niya nga. Agyaman na. Wen, friend. Paliwatan tumanan ti agtinawag. Wen, kat agyaman na ta malagip na klata. Wen mo't Sige. Bye. Bye. Wen, nakakasi ni Doña Candida. Itala ang akasta. Nauyong ni madam. Puno. Kaslaawan ipirpirit na apada na atahong. Iti panagrik na iso ti kabiliga. Kabaknangan. Katurayan. Ngumpat niya nga ita. Kasjayan tinagbanagan na. Naimbag. Mild stroke laang. Kun agdanam naman na pa'y makarecover. Nung bilang taagimbag pa'y. Agbalbaling ngatan.
Anya nga tatibanagan ti kaso na ita. Sumrek ka din iti opisina kas Vice Mayor, iha? Wanda pa. Isaganak dagiti natalantan nga ordinance ken resolutions para iti regular session. Sige. No, adda pa record mo. Ibagam lang kaniyak. Winuyawag mo kaninong mo Gonzalo. Yes, Papa. Saan na ka pa kananagan? Adamon ni Attorney de la Cruz sa pagdamagan. Unmut ka diya. Uray sana nagbayaga si Mayor. Kas abogada, kan nakalpa City Business Administration, amunan da kita. Wan, Papa. Katamuyo, inal daw nga ado dagiti mapapaniti opisina na. Tsak man na mo nagpatpatulong dagijay, wanon niya. Padyag ngagpatulong. Awan kaya miha. Amom ka din ti may papani ti maysa kadagiti kadaklan na proyekto dito San Mariano. Anya dayjay, Papa? May salang dayjay kadagiti dakkel a proyekto. Dito San Mariano ang mapatakder ti kadaklan ng sports complex itintero a probinsya. Oh, apay so, Papa? Hello, Vice Mayor. Kumusta? Oh, wow. Nakamay kanditi munisipyo, Mailiwak na minan iti kabarbaro anapinta sa Vice Mayor ti San Mariano. Oh, anyan. Una yan nagpintasan ng ibagbagang. Mamaati akto lang ata na yan. Pudno man matibagbaga ka. Oh, kumusta? Namiss ka, Vice Mayor. Really? Nabayang labas tita saan ka na kumar dito, ikimapsutin ti panagkita. Saan nakin mapsot? Bimig sakit di Tauray itay adayo akpelaan kat nakita kung ti kinapintas mo. Wow. Okay man langan. Ala, saan ka ngagtanak? Ag-lunch time ton madamdamakit siya ti taya. Wow! Sana all! Sana all talaga. Naggasat akon. May saak lang ano mo a driver. Ilibre ti napintas sa Vice Mayor? Oh, di si kanto matinton maminsan. Oo na. Di oray ka na yun. Oh, really? One month. Di oray man na may busti sweldo, basta si ka? Oh, come on. Anyan, masasabalin sa data na. Ipagbagat lang tipod, no? Kat, saan ka kumagumurgura, Vice Mayor Monique, ha? Anya ko matigumuraak. Amok mata managrabak ka. Hello, Mayor. Oh, kumusta ti biyag ti Mayor? Oh, I see. Kunamot ang friend. Asus, sanay mo ang tasika talagang ti Mayor. Anya? Mauray mo pa'y ayan ni Ninong Gonzalo. Saanan? Sumaronon ti resignation letter day chay. Oh, kasta? O ibagakan ka, friend. Naplano ti amin. Anya? Wen, tangay namnamaan ta papa. Asikat ti mga bak a Vice Mayor. Nagtulagdan kan Ninong Gonzalo. Kat sigurado mat, ani Ninong ti Mayor. Taawan na kalaban na. Automatic asikat ti ag Mayor. Saan ka di nasaysayaan no? Nagkandidato ak a mayor? Kat siyak tinangabang tapno amok no talaga akayat dak dagiti umili? Kayat da ka. Ipakita ti landslide pa nangabak mo kas Vice Mayor. Uwan, kiti. San ka nagdua-dua pa no kayat da ka uno saan nga agbalin a Mayor. Kapot ay pakita dan, babaan tinagadto. Anang itarayam, kinidto niya kandida. Arak manan, Jonas. Ay na, makaalakan to lang ata iti sakit mo. Bayam lang Tonyang. Kahit ko lang ngayaw awan ti pan nakaaburido. Ken nalaos abain ko. Gapo iti mapaspasama kita. Di ka di pan nakaatake ni madam? May sa data. Ngam tinakaro abain ko. Kat iti inararamid na. Ano niya? Oray kayat ko ti umasidag kin Eloisa. Saan ko amay sarang tirupak? Dahil talaang saan mo't asikati nakabasol?
Ni Madam Mak. Pudno, ngam inak tinagpanggap kan kwa na iti dakas. Ni mami ti mastermind. Day talaong Uray dagiti gagayam ko. Mabain ako ng agparang katakwata. Jonas. Pudno anak kaisam da no makita da. Ngam isam nga dalaok na apa ng umsi. Saan mat nga taa? Kasta ti pa nagriknak to niya. Kan kaslay bagbagada. Bak nang kaming agpaiso. Ngam at dalaok na kinadakas. Aniya? Kuna ni Mayor Solomon, adda dagiti illegal nga aramid ni mami. Ngam, saan nang ngayon binsa-binsa? Makaamuak ka no amang doktal ka dagito eh. Day tatim baga kanyak nito niyang, tatang. Nasaya at lang ano saan akimaraw. Wen nga ro, tatang. Pudnon samat ay kunada. Narigat amatay ti dakas aru out. Ano niya? Wen, tatang. Tay ka no bad grass, narigat amatay. Hanggang anya nga ron itati maaramidan tayaw. Gusto kayong tatang. Kahit kumusta ti panagtakam mo akas o ay si Mayor. May kawak labas si tatang. Nang runa iti panangawag na kanya kiti Mayora. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan. Anadanon kung daytoy, tatang. Ay, uwin nga raw. Talaga akasta anak. Ada dagiti saan tayo anam namaan. Ngam mapasamak. Wano maragpat tayo. Puno ti kunayo, tatang. Ngam ti makonaklaan anak ko. Agtalay na ed ka kuma, anapakumpa pa. Saan kayo madanagan? Talaga mo takas tatir aramid, tatang? Wan anak ko. Sige, tatang. Yan anak man. Nagsasarunong ngamin nagiti bisita. Manipod iti provincial capital. Kan nasa nga ilik pa ni congressman. Ay, kasta kaday. Wen, tatang. Ada ngamin proposed project dito sa San Mariano. Maibilang to amay sa kadagiti kadakkelan nga sports complex iti probinsya. Anya? Ay saus, nagsaya atan anak ko. Talaga abili bakon kan ka. Wen, attorney. Agyaman na. Adagay man schedule ti first hearing. Okay. Wen, attorney. Bye. Maka-attender nga tanid to niya kandida. Idinto amasaksakit man. Sabagay, mabalinda matakid dawen ama itantan ti hearing. Ang nasaysaya at matlaang numarugyan ko man. Tay po na dangarudan. Justice delayed. Justice denied. Hello, Mayora. Vice Mayor. Oh my God. Aday bagakin ka. Ano day ka? Take your seat, Vice Mayor. Okay, it's my pleasure. Thank you. Anya ka dito, Ibagam? Imawag ti abogado. Ada ka nun schedule ti first hearing iti kaso ni Doña Candida. Kasal nga day ta? Agpapaimbag-sapay matlaan. Parikot dan noan niya ti aramidon da. San ko na parikot? Ay, wan matkit di Kat ni Jonas. Sigurado ang mariribukanan kadagitoy ang mapaspasamak. Anya ti kunayo, hepe? Adda na kidnap nga estudyante a babae? Kati maysa, nasarakan da na tayon? Dagiti pasurot ti demonyo. Anya? Nakalibas ti maysa? Isu tinangibutaktak iti kinasiasino dagiti suspect. Please, pangaasiyo, hepe. Ipaayan iti proteksyon ti balasitang. Wen, ang mga nuluyan da. Wen, hepe, please. Sige,
Masapul ang matiliw dagiti soste. Kat uray asino dapay. Masapul ang maipaayan iti hustisya dagiti biktima. Okay. Oh, sige, hepe. Okay, agyaman na. Bye. Mang subsubok sakit di dagiti awanan pain. Gapu ka di tababae aklaang ang mayor. Day tatidtakkel abitot na. Itinsapay mo't kit di piskalya. San ko ngamin nga mo ti proseso na kita, Jonas? Oray siyak dawal. Ngam, kasano ti atindar ni mami? Itinasao nga hearing. Day tati parikot. Angam sa bagay. Intalag kon amin kini attorney. Numailaban dati kaso ni mami. Kat maabsuelto. Nasaya No saan mat, awan mabalin dawal. Anusan ni mami ti mabalon. Tangay inaramid na mat. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.